Добрага дня, шановна гаспадарства. На тэлеканале Белсат распачынаецца прамая трансляцыя са святкавання Дня волі. Прамая трансляцыя ў Фейсбуку і, верагодна, у іншых сацыяльных сетках. Сачыце за нашым аккаунтам, а пакуль што коротка пра тое, дзе мы знаходзімся і што у нас адбываемся. Мы з вами знаходзімся ў парку Янкі Купалы, менавіта каля помніка беларускага паэта, дзе літаральна праз 7 хвілінаў плануецца распачаць першы этап вулічнай адкрытай святочнай акцыі, прымеркаванай да Дня волі. Я нагадаю гаспадарства, што афіцыйна ўлады дазволілі толькі 6 у гонар Дня волі ад кінатэатра Кастрычніка. Там мяркуецца збор і 6 у бок плошчы Бангалор. Аднак апазіцыйны палітык Мікола Статкевіч заявіў пра тое, што збор варта распачаць тут, загадзя, у скверы, парку імя Янкі Купала, для таго, каб ужо пасля рушыць у бок кінатэатра Кастрычнік, ну і такім чынам засведчыць важнасць гэтага мерапрыемства, важнасць 25 сакавіка ў беларускай гісторыі для таго, каб паказаць і прайсціся па цэнтры горада. Пакуль што тут збіраецца народ, мы бачым, што блізка сотні удзельнікаў акцыі. Ну, я думаю, это цітушкі, так званыя, ці прадстаўнікі спецслужбаў з навушнікамі, прадстаўнікі сілавых структураў. Будзем увесь час з вами на сувязі. Ну і таксама па меры магчымасці будзем перадаваць вам інфармацыю з кінатэатра Кастрычнік. Увогуле, літаральна праз 15 хвілін, я думаю, народ адсюль натоўп рушыць у бок кінатэатра. А пакуль што коротко пройдемся, можа, по натоўпу і падыдзем да арганізатараў, удакладнім іх план дзеянняў. Мы знаходзімся побач з Мікалаем. Мікалай быў адным з ініцыятараў старта вось гэтага шэсця. Менавіта тут, скажем так, не ў множным ліку ініцыятарам. Адным з ініцыятараў. Так разумею, неўзабаве будзе складанне ўрачыстых кветак, і мы будзем рушыць у бок кінатэатра Кастрычнік. Будзе складанне кветак, будзе кароткі мітынг, і пасля гэтага адбудзецца шэсце па праспекту Незалежнасці. Якія планы? Можа, так коротка план усёй акцыі растлумачыць? Дойдзем, я думаю, трэба будзе коротка ўшанаваць Якуба Коласа. Дойдзем да Кастрычніка, там адбудзецца ўжо на санкцыянаваным месцы мітынг, а далей уже я не ведаю. Толькі што калегі размаўлялі і прынялі рашэнне далей ад Кастрычніка нікуды не ісці. Таму што, ну, это просто у пэўнай ступені незразумела будзе, калі мы увесь час нас на Бангалор дзянь. Добра, дзякуй. Як мы бачым, таксама побач знаходзяцца з намі апазіцыйныя іншыя палітыкі. Гэта і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька, і адзін з лідэраў беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталій Рамашэўскі. Ёсць тут і праваабаронцы, у прыватнасці Валер Шчукін. Где его повернул? Что, 5 минут? Я подумал об этом.
Ну вось, уласна, на наших вачах адбываецца ўрачыстае складанне кветак, а дакладней нават і сцяжка. Это робіць Віталій Ромашэўскі, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакраты і экс-кандыдат на прэзідэнцтва ў 2010 годзе. Побач з ім іншыя грамадскія дзеячы, палітыкі. Багата з іх яшчэ з 90-х гадоў традыцыйна прымаюць удзел у гэтых акцыях, адмеркаваных да Дня волі. А гісторыя гэтых акцыяў багатая. Ад дзесяткаў тысяч удзельнікаў у цэнтры Менску да менш шматлюдная, але затое больш з брутальнымі дзеяннямі з боку прадстаўнікоў уладаў, з боку праваахоўных органаў. Будзем спадзявацца, што сёння так званая адліга ці лібералізацыя ўнутранай палітыкі Беларусі працягнецца і абыдзецца без затрыманняў, без іншых непрыемных інцыдэнтаў. Ще раз добрага дня ўсім тым, хто з намі ці літаральна цяпер далучаецца да онлайн-трансляцыі тэлеканала Белсат у сацыяльных сетках з урачыстага святкавання Дня волі ў цэнтры Менску. Мы цяпер з вами знаходзімся ў парку імя Янкі Купалы, і менавіта тут о 17 гадзіне быў дадзены старт неафіцыйнай часткі сённяшняй акцыі, бо нагадаю спадарству, што улады дазволілі мітынг і пачатак 6 о 18 гадзіне ад кінатэатра «Кастрычнік». І толькі частка палітыкаў, у прыватнасці Мікалай Статкевіч, заклікалі людзей прыходзіць загадзя гадзіну перад 18-17 гадзінай да іншага месца, да помніка Янкі Купалу, для таго, каб урачыста ўскласці кветкі і такім чынам засведчыць, што сённяшняе свята, Дзень волі, ёсць куды больш важнейшае, чым таго лічаць улады, і трэба прайсці шэсцем праз увесь цэнтр горада Менску. Літаральна, я думаю, пасля таго, як кветкі будуць ускладзены, адбудзецца кароткі мітынг, пра гэта нам заявіў Мікалай Статкевіч літаральна 10 хвілін таму. Ну і тоўп рушыць у бок кінатэатра «Кастрычнік», дзе о 18 гадзіне будзе афіцыйны старт Дня волі. Калі ласка, падыдзем да палітыка Мікалая Статкевіча, які ўласна нам скажа пра свае планы.
Пакуль палітыкі яшчэ не распачынаюць свой мітынг, чакаюць, відаць, для іншых сваіх калегаў. Я коротка распавяду пра гэтае свята, Дзень волі. У 1918 годзе, менавіта 25 сакавіка, насуперак планам суседніх дзяржаваў, буйных імперскіх дзяржаваў, гэта адбывалася падчас яшчэ канцоўкі Першай сусветнай вайны, беларуская інтэлігенцыя на установчым з'ездзе. Ну вось, уласна, Миколай Статкевич узял слово. Гэты дзень, калі беларусы пасля перыяду гістарычнага беспамятства нагадалі свету пра тое, што яны нацыя, што яны народ, што яны хочуць незалежнасці. Незалежнасць! 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 Вітаю вас з нашим великим святом! Зараз ми починаємо нашу святочну акцію. Зараз, я думаю, що кожен з політичних лідерів, які тут присутнішують, звернеться до вас, щоб повішувати вас со святом. Поки вам буде складання кветок, і після этого ми пройдемо по проспекту, головному проспекту Білорусі, до помнику другому нашему национальному гению Якубу Колосу, а потім на дозволеное место, где режим дозволил нам збиратися. А там ви будете вже вирішати, як вам там бути далі. Для мене свято скончиться коли 15 костричник. Зараз слово має лідер Білоруської християнської демократії Павел Кариниш. Да, я в курсе, наверное. Добрый день, дорогие белорусы! С Днем воли! Дякуй Богу! День сегодня светлый, ясный, сонячный. Дякуй вам, тыя, кто не побоялся. Дорогие сябры, у белорусской мове воля означает и свободу, и рашучесть. Это одна з немногих мов у свету, яка об'єдновує поняття, так необходные нашему народу. 22 годы гэтую краіну спрабавалі утаптаць у бруд. Ужо хутка 100 годов, як розныя прыблуды спрабавалі ператварыць нашу радзіму у один суцэльны калгас, у якім бы кіравалі ад балды, у якім былі б толькі свінафермы, чырвоныя кубкі, брыгадзіры і людзі па калена ў брудзе. Але гэтаму не бываць. Советский Союз развалился. Российская империя разваливается. И час Лукашенко уже проходит. Беларусь ніколі не будет колгасом. Дорогие сябры, День воли 25 сакавіка для многих христианов, для католиков, протестантов, это яшчэ День добравешчання. Калі Бог сказал Марии, что у яе народится спаўца свету Иисус. Хорошо, я принял. Так и сталося. Тому гэты день надзвычай. Все, я понял. То есть та же И тому бригада. гэта день Да. тых, кто верит. Калі мы будем верить, мы пераможем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Вот эту группу под основной контроль. А зараз слово має лідер руху «Разом» Вячеслав Сидір. Добавлять. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні, дорогі
Дорогие родные люди, сегодня великое свято. Сегодня день воли. Воля! Воля! Матвей Пригона. Нас, всех белорусов, влады думают, что загнали навечно в пригон. Стоя, что мы смиримся, что нема права, то, что нема тут законов. Мы, белорусы, які имели колись в Европе одну з самих перших конституций, у яких ментальности повага до закона. Это у нас. А лишь влада отдельно от белорусского народа. И она живет по своих законах. И она пробует незаконно притягнутых людей, которые не боятся сказать самое головное сегодня. То, что хотели наши попередники в 1918 году. То, что белорусы мусят быть господарами на своей земле. То, что белорусы повинны жить не так, как зараз скажет влада, бедно лишь недолго, а заможно. Это будет, коли белорусы будут господарами своей хати. Это будет таки час. Любой пригон заканчивается. Закончится и этот пригон. И великий вам дякуй, бо есть речи больше важные за волю. Это люди. Великий вам дякуй, люди, бо на вашей особистой мужности сьогодні і тримається Білорусь. Не на гэтых, яких давно ви сталися, а то, что есть нация, то, что есть белорусы. Это правда сегодня наше свято. Это правда сегодня наш день воли. Бо этот день воли давно был выпущен на Минских улицах. Ни одной еще белорусы показывали, что они давно готовы взять отказность в свои руки. Еще раз вам вельми великий дякуй. Пам'ятаємо основные. Будут потери. И треба сподеваться на то, что мы выиграем. Бо мы верим в Бога, верим в перемогу, верим в Беларусь. Бо Беларусь была, есть и будет. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава нации! Слава! Лебедька, старшиня об'єднаної громадянської партії. Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедька. Добрый день, шановные! Мы тебе казали про адрес тут, тому мегафон сегодня сделал червоно-белый, но и подобный до этого. Решение белорусской проблемы находится в тут у Минску, а не в Москве, не в Брюсселі чи в іншій країні. І білоруси мусять зрозуміти, що сюди не приїде бригада будівників світлої будучині. Гэта наша з вами адказнасць. День волі і воля гэта ў першую чаргу адказнасць. За сябе, за свою сям'ю, за свою краіну. Калі яна ёсць у сэрцах людзей, то тады будут и перемоги, маленькие и великие. Я переконаны, что белорусы, громадяне Беларуси, достойные лепшего. Яны достойны жить в европейской краине. Але все залежит от нас. Сегодняшняя ситуация мне нагадывает, пробачьте, великую яму, у якої ведуть сотні і сотні труб каналізаційних. Вони йдуть з міністерством, з урада, від Олександра Лукашенки. І як ми реагуємо на те, що відбувається навколо нас? Як ми реагуємо на пенсійну реформу? Як ми реагуємо на жрук, як балди? Як ми реагуємо на те, що вже більше 20 років у нас нема права вибору? Ось текуть з гэтых каналізаційних труб на нас укази, декрети. І тільки невелика кількість людей говорить, нешта треба робити. А остатні кажуть, повідайте, коли принюхатися, ти звикаєшся і може так воно і треба. Проходить час. Усе більша кількість людей менше скажуть, що треба нешта міняти у гэтай країні, бо гэтые нечистоти вже по колено.
Але астатнія кажуть, ну може почекаємо ще криху. У полову людей кажуть, давайте будем змагаться за себе, за свою годность. А другая полова каже, а може не гоните хвалю, как нам не захлинуться. Так вот весною до цього гэтага. Будучи на Беларусі, залежить від нас, від вас, від тих, хто прийшов сюди, від тих, хто сьогодні загрався на своїх кухнях. Тільки ми можемо вирішати, які будуть святи державними, яка буде країна. Все залежить від нас. Жирусь! 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 Дорогі сябри, зараз перед вами виступить великий кандидат на президента Республіки Білорусь, народний поет Білорусі Владимир Некляев. День добрий, со святом вас. Спасибо. Ось у гэтага хлопца вельмі хороший плакатик. Белорусская Народная Республика повстала без дозволу Мингарвыконкому. Молодчина, первое место, по-моему, на нашем сегодняшнем связи за этот плакат. Я не буду вас агитовать, у нечем переконывать. Вы так переконаны у тем, что жить у Лукашенковской Беларуси тем життем, яким мы живем, больше нельзя. Вот это життя, как бы не належить нам, как бы не належить нам ни эта країна, ни эта земля. Усё гэта, як у того Карабаса, Барабаса, нежели Лукашенковская. Мы с вами хочем жить у Купаловской Беларуси. У той Беларуси, про якую Купала некогда сказал, что в ёй народ сам себе господар. Тому мы пришли до помника Купалу. И я хочу вам прочитать верш, присвященный двум нашим национальным гениям, Купалу и Колосу, которые не только писали верши, а створали нашу країну, створали Беларусь, створали белорусскость на этой земле, якую усякая нечисть старается зараз растоптать, але нічого їх не вийде, бо нет дозволу Гарвиконкому, нет дозволу адміністрації Лукашенку, а по волі Бога повстала на гэтым куточку землі наша з вами Беларусь. Колос, Купала, у гэтых імёнах люлянку я чую, якую мне маці над светлай калышкай спявала. Колос, Купала, мелодию мовы славянской я чую, той мову, якую огнями палили, без попелу, фениксом птахом яна повставала. Колос, Купала, я чую им звонкие гусли и гулкость той силы, якая упыла своих хвостов рекатала. Колос, Купала, и гордость народа, что гордо повстала им, и горячий разглагом я дозволяла. Колос, Купала. Шановне господарство, ми притягуємо своє змагання. Унікальне нас. Ми білоруси так не поважали своїх фронтів, як ніхто другий. Нас це ті, хто жив на цій землі, хто живе на нашій області. На жаль, обожнім часом уже не буде з нами ні
відомого антисемта советских часов, який був в мордовських лагерах 63 по 73 год, Сергея Шевченкова. Не лидера радикального крыла Белорусского народного фронта, Валерия Седова, який почав уже Афіцыйныя прамовы пакуль што скончаныя беларускіх палітыкаў, якія прыйшлі святкаваць дзень волі не, як на тое сказалі афіцыйная ўлада 18 гадзіне каля кінатэатр «Кастрычнік», а прыйшлі святкаваць дзень волі а 17 гадзіне каля помніку Янкі Купала ў аднайменным парку. Мы зараз знаходзімся сярод натоўпу, сярод тых, якія таксама прыйшлі сюды на афіцыйна недазволенае мерапрыемства. Нягледзячы на гэта, пакуль што, як бачым, ніякіх інцыдэнтаў з прадстаўнікамі праваахоўных службаў у нас няма. Мы тым часам кіруемся да бацькоў Михаила Жизнеўскага. Добрага дня. Я так разумею, гэта... Ну почему не первый день воли нашей-то? Мы всегда его помнили, но были дома. А в этом году решили приехать сюда. Потому что мой сын погиб не только за свободу Украины, но и за свободу Белоруссии. И я хочу поздравить родных белорусов с праздником воли. И я думаю, что белорусы доведут до конца Мишина дело. Миша хотел мира и свободы Украине и Белоруссии, за что и погиб, отдал свою жизнь. Як ситуация теперь у вас у Гомеле, потому что были там разные информации про то и про проблемы с помником, и про проблемы с... Эти проблемы остаются. Вот были, Распорядите коротко. Понимаете, вот ситуация? Были из Слуцка, приезжали, корзинки привезли, мы поехали, памятник, правда, не тронут, а корзинки растоптаны. Понимаете? Ну и нам уже, я же боюсь на улицу выходить, потому что люди разлились, что смотрю, что и камни полетят это. И над дочкой тоже, и на... Считают бандитами. Да, все говорят, что Дело в Миша том, что бандит и убийца, что он на Майдане расстреливал людей. Украина не дает героя до сих пор, так, значит, он и не был героем. Хотя действительно там он один из самых достойных. Это вот надежда, что Порошенко все же присвоит ему звание героя, чтобы, как говорится, защитить не только Мишину могилу, но и родных Мишиных, и Мишину родную сестру. Потому что больше страдает Мишина сестра родная, Наташа. Ее из университета отчислили, она вот только восстановили вот в этом году, сдавала все. Да, журналисты мешались, так вот это. Понимаете, и на работе приятности. На то трошки починає рушить. А скажите, калі ласка, вы падтрымку якую-нибудь адчуваеце, тому што вы кажаце про тое, про суседзяў, про тое, што невядомыя людзі пагражаюць, кідаюцца можа нават камянямі, там знішчаюць помнік, так, Михаилу. А падтрымка ёсць якая-небудзь? Ну, конечно, вот Оля наш Николаевич подтримливает, Костуй Жуковский, это все наши журналисты гомельские и минские нам помогают. Понимаете, защищают нас. Хотя есть и такие, как Белан, Белсат Могилев. Облили грязью, сняли фильм. Это Михаил Жизневский, «Воин света». Там облили грязью и нас, и Мишу. Взяли в компанию тех, кто получил деньги, которые семье весь мир слал, и нам не вернули. И дурачка одного, который душевно больной, комментировал там Кушнірёв. Шановные, мы будем уже поволі рухацца за натоўпам. Мы размаўлялі з бацькамі Михаила Жизнеўскага, які загінуў на Майдане падчас вядомых падзеяў. Ён быў адной з першых народных ахвяраў тых рэвалюцыйных падзеяў у цэнтры Кіева. Ну і вось як засведчылі бацькі, працягваецца змаганне не толькі за годнае імя сына, але і за тое, каб хаця бы шаноўваць памяць нармалёва можна было па-людску, бо вандалы нішчаць помнік. Мы тым часам ідзем за натоўпам, які рушыў у бок кінатэатра «Кастрычнік» па галоўнай вуліцы Менску, праспекту Незалежнасці.
Тут адбыўся мітынг каля помніка, досыць кароткі. Палітыкі Владзімір Някляеў, Вячаслаў Сіўчык, Павел Северынец і Анатоль Лябедька выказалі свае словы віншавальныя з нагоду Дня волі. Ну і, як заўсёды, гучала жорсткая крытыка дзейных сённяшніх уладаў Беларусі. Нагадываю спадарству, на телеканале Белсат у социальных сетках теперь адбываецца прамая трансляция з урачыстай святочнай акцыі, прымеркаванай да... Цяпер натоўп ідзе ў бок кінатэатра «Кастрычнік», дзе о 18 гадзіне пачнецца афіцыйна дазволены ўладамі мітынг, прымеркаваны да гэтага свята, да 98-х угодак абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Паводле Мікалая Статкевіча, наступным прыпынкам у гэтага шэсця будзе плошча Якуба Коласа, дзе мітынг, ну і пасля натоўп рушыць далей у бок кінатэатра «Кастрычнік» па праспекце. Пакуль што, нягледзячы на тое, што на мерапрыемстве прысутнічае вялікая колькасць прадстаўнікоў розных спецслужбаў, якія але пакуль што ніякіх інцыдэнтаў, ніякіх правакацыяў, дзякуй Богу, на імпрэзе няма. У 1918 годзе 25 сакавіка беларуская інтэлігенцыя трэцяй устаноўчай граматай засведчыла пра тое, што Беларусь гэта незалежная суверэнная краіна, і хоць фармальна Беларуская Народная Рэспубліка праіснавала зусім нядоўга, але паводле гісторыкаў менавіта факт утварэння беларускай суверэннай незалежнай дзяржавы паўплываў на тое, што ў 91 годзе мы сталіся сапраўды суверэннай незалежнай рэспублікай і можам самі вырашаць свой лёс. Прынамсі, так закладзена ў Канстытуцыі. Телеканал Белсат працягвае трансляцыю. Для тых, хто толькі далучыўся, яшчэ раз нагадую, што існуе шмат магчымасцяў сачыць за падзеямі ў цэнтры Менску, дзе адбываецца урачыстае шэсце, прымеркаванае да Дня волі. Гэта і Твиттер, гэта і Фейсбук, а таксама сайт belsat.eu. Як чуем у натоўпе, некаторыя спяваюць песню «Мы выйдем шчыльнымі радамі». Паводле шмат каго гэта песня, гэты твор ёсць гімнам Дня волі. Ён быў напісаны акурат пасля абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
Я спадзяюся, наш аператор спадарству покажет. Мы пособим, ай, Ходнику, ну и натурально места мало, а тому узнікає. для республики своей, жить для республики. А тим часом по Леніну Беларусь! Беларусь! Живе! Беларусь! 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 Живе! Беларусь! Живе! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! натоўп цяпер рушыць у бок кінотэатра «Кастрычнік», але перад гэтым будзе прыпынак на плошчы Кубаколаса, дзе адбудзецца таксама мітынг. Мы бачым, што багата не толькі журналістаў на гэтым мерапрыемстве, але таксама і праваабаронцаў, якія фіксуюць хаду правядзення гэтай акцыі. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Час вітаю спадарства, на тэлеканале Белсат у сацыяльных сетках адбываецца жывая трансляцыя з урачыстага шэсця прымеркаванага да Дня волі у цэнтры Менску. Як бачым цяпер натоўп, які сабраўся насуперак афіцыйнай забароне уладаў каля помніку Янкі Купалы, рушыць у бок кінотэатра «Кастрычнік», дзе а 18 гадзіне распачнецца афіцыйна дазволенае мерапрыемства прымеркаванага да Дня волі. Там плануецца адбыцца мітынг, а што будзе далей? Палітыкі, ну і ініцыятары акцыі маюць вырашыць там на месцы, так як багата хто не хоча працягваць афіцыйны маршрут, які мае завершыцца на плошчы Бангалор. Так традыцыйна улады штогод спрабуюць маргіналізаваць гэтае свята, лічыць шмат хто з палітыкаў, а таму мітынг завершыцца ў цэнтры Менску, а не наводшыбе, як яго хочуць улады, лічаць яны. Мы бачым багата сцягоў бел-чырвона-белых, ну і іншай нацыянальнай сімволікі, такія як герб пагоня. Менавіта пад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоняй Беларуская Народная Рэспубліка заявіла усяму свету пра сваё існаванне. Ну, тут мне калегі падказваюць, што наперадзе колонны, запаліліся фаера. Я спадзяюся, нашы гаспадарцы таксама бачыць гэта каля плошчы Перамогі самай. Пакуль што цяжка сказаць пра прычыны гэтага дыму. Верагодна, гэта фаера. Неверагодна, гэта хтосьці з прадстаўнікоў фанацкага сектара ці анархічнага. Рота для 98 год таму на установчым з'ездзе беларускай інтэлігенцыі была прынята трэцяя уставная грамада, што Беларусь незалежная суверэнная краіна. Сёння мы маем афіцыйны іншы сцяг, нават межы афіцыйна іншыя. Але паводле гісторыкаў менавіта 18 год 25 сакавіка зрабіў магчымым тое, што сёння жывем у незалежнай Беларусі. Мы, власне, наближаемся до таго месца, дзе былі фаеры,
дыма ўжо няма, але разгорнуты вялікі чырвона-белы сцяг у натоўпе. А теперь давайте спробуем. Как режим отчув. Мы бачым, што шмат хто прыйшоў на гэтае мерапрыемства з дзецьмі. Забаронена, ці прынамсі не дазволена уладамі. Ну, нормально, святочное мероприемство. Я не бачу, что тут забаронять. Я думаю, что и каждый год с маленькими детьми. И это не протест, это свято. Уже это не протест. А гэта добра ці Урочище теперешней ситуации это добро. Ну и пробачьте, головный лозунг акции «Мы один народ». То где протест? Ну, пакуль апозіцыйныя палітыкі хутчэй з жорсткай крытыкай звярталіся, а не нейкімі словамі. Я скажу, что оппозиционные политики, на мой погляд, никому уже давно не цікавые. Поглядите на молодь, якая тут есть, молодейшая за 25. И найди напереди, и она вырастает. И ёй, ну и мне оппозиционные политики. Гэта было аднаго з удзельнікаў прымеркаванага 98 год таму была прынята трэцяя ўставная грамата, паводле якой Беларусь незалежная дзяржава. Натоўп цяпер кінотэатра рынок на кароткі мітынг на плошчы Куба-Коласа. Там мы і зможам ацаніць рэчышча. Пакуль умоўна чалавек. Нягледзячы на тое, што афіцыйна ўлады дазволілі мітынг толькі каля кінотэатра «Кастрычнік», натоўп, частка вялікая натоўпа тых, которые захацелі ушанаваць больш урачыста дзень волі, сабраліся о 17 гадзіне каля помніку Янкі Купалы, а гэта з некалькі кіламетраў ад меркаванага афіцыйнага месца збору удзельнікаў акцыі. Пры гэтым трэба аддаць належнае. Багата было у парку Янкі Купалы прадстаўнікоў праваахоўных органаў, так званых ціпушак, прадстаўнікоў спецслужбаў, которые апрануты ў цывільным. Нягледзячы на гэта, ніякіх інцыдэнтаў не было. Яны паводзілі сябе карэктна да удзельнікаў акцыі. Ну і цяпер уздоўж усяго маршруту ад парку Янкі Купалы і вось мы цяпер знаходзімся на ўроўні плошчы Перамогі. Уздоўж усяго маршруту выстаўлены прадстаўнікі ДАІ, якія таксама пільнуюць, каб не адбылося інцыдэнтаў з удзелам аўтамабілістаў, таму што цяпер пятніца, канец працоўнага дня, ну і лічыцца найбольшы трафік у Менску. А, як бачым, натоўпу столькі, што не заўсёды сталічныя ходнікі праспекта Незалежнасці могуць без праблем змясціць усіх жадаючых. Наша Нина, вот.
Мы уже размовляли з представником. Зараз. Згубив я свого оператора на некий момент. Знайшовся. Як бачимо, червоно-білі стяги на проспекті Незалежності. 25 сакавіка – це один з тих немногих дзён у найновшій історії Білорусі, коли таке видовище можна побачити. Коли тисячі білорусів виходять на вулиці свого города для того, щоб відзначити угодки утворення Білоруської Народної Республіки. Напроч червоно-білих стягов колеги підказують, тобто і стяги інших груповок, субкультура, у приватності анархічних. Мы уже размовляли з молодейшими представниками акції, а ось більш сталими. Доброго дня вам. Да. Коротко. Я бачу вас, що це не перший ваш день волі. Не перший. Всю жизнь. Ще при поздняке ходили. Ну і ви, як ніколи, об'єктивно, думаю, можете об'єктивно оцінити свято. Якое воно було раніше, якое тепер? Що це? Ранее мы отзначали уже больше 20 годов тому, тогда больше шматики были. Больше людей. Акции, больше людей, коли по снег были. А зараз менее людей. Ну, справа в том, что можно чи верить этой пропаганде люди, чи примирились, можно с этим. Мы не можем примириться, потому что мы ведаем добро, что керуют нами люди без, не вибрані нами. А ви як прийшли ось до розуміння цього свята, до інформації? Ви, можливо, ви були там ще в Білоруському народному фронті на початку 90-х? Я був на Народному фронті. С конца 80-х, с 89-го года. Вот. Или молодой еще. Ну, меня так само А самі по професії хто ви? Я інженер-механік. Ну, працював довгий час конструктором, потім механіком. А де працювали? У СКБ-3 я працював. Ну, конструктором було. Потім працював у пусконаладочній установі на Богдана Хмельницького. Ще, напевно. Ну, а пошті годи я працював механіком у горно-геологічній партії. Ну, по своїй спеціальності. Ви кажете, що коли при Поздняку этой акции были больше шматлюдные, так? Конечно. Больше организованные. А что бы хотелось вам пожелать? Сегодняшнему я не доверяю им. Я тому же Ветке не могу доверять, потому что он помогал этому усатому прийти до влады. Не может человек, який так с таким імпетом змагався за руку Мудішева, як кажуть. І з тим зараз може нічого. Зрозуміло, дякую. Кажуть, особливо. Так. Дякую велике. Со святом. Поэтому я иду там, что свято.
Ну, мы знаходимся побач з Павлом Виноградовым. Рекордсмен по адсідках розного кшталту суткавых. Адсідках я маю на увазі. Ну і считал, что меня именно так и представляли. не глядячи на тое, што малады хлопец, але ўжо мае багаты досвед у прыватнасці вулічных падобных акцыяў. Павел, сёння я бачу, што без теплого оденья, без сигаретов пришел запасных с собой. Совершенно верно. Сегодня тенденция следующая, что туалетную бумагу, зубную щетку, спички, сигареты с собой можно не брать. Ну, хотя бывает всякое, конечно, но я думаю, ничего сегодня страшного не случится. Это либерализация реально, про якую ідзе гаворка, ці все-таки некая часовая просто пауза з боку уладаў, якія не ведаюць, як рэагаваць на падобного кшталту акции? Это либерализация, но она временная. Как бы у нас это же уже не первая либерализация. Было только на моей памяти уже как минимум 2. Это всегда было временно, но сейчас дольше всего, насколько я помню. Павел, не у голове колонны вы знаходзіцеся, а, нават сказал бы, побач з намі ў хвасце. Няма таких амбіцыяў, бо мы уже размаўлялі тут шмат з кім, і все не давяраюць нашим оппозиционным политикам, которые теперь напераде. Ну, не то чтобы я прям не доверяю. Все-таки здесь есть как минимум Некляев и Статкевич. Это как минимум. Ну, хотя доля правды, а может и не доля в этом есть, потому что у нас теперь оппозиция не одна, не 2, а целых 3. То есть мы по какой-то причине разделились на целых 3 блока. То есть у нас теперь «Говори правду» отдельно, Некляев, Статкевич отдельно и партии оппозиционные у нас отдельно. То есть, естественно, многим не хочется в этом во всем участвовать. Мне, собственно, важно. А у чым бы хотелось тебе удзельничать? Мне бы хотелось участвовать не в борьбе за власть между оппозиционерами, а в ненасильственном сопротивлении диктатуре, что я и пытаюсь сделать по мере сил и возможностей. День воли сённяшняе вось 6 офіцыйна дазволена толькі да кінотэатра «Кастрычнік» сабрацца, але мы бачым, што і тут на неафіцыйную частку, можна сказаць, нават забавы сабралося багата. Ты чакаў такога? Ну, я думал, что если придет человек 500, то будет успех. Я вот сейчас вижу, примерно человек 700-800. Это хорошо. Значит, не все еще умерло в моей любимой стране. Добре. А вы откуль? Вы з Могилева. Могилева. Это ваш який день воли? Перший, може? Это не первый. Я вообще участвую в политической, как говорится, борьбе уже с 2000 года, начиная с либеральных демократов Гайдукевича. Сегодня волей судьбы оказался здесь, в Минске, и посчитал своим долгом пройти вместе. Я лично знаю Николая Статкевича, я за него с подписи собирал в 2010 году и за всех, за Михалевича, Олеся. А у Могилеве где вы працуете? Какая у вас профессия? Это надо говорить. Ну, не мусите. Але вось калі казаць про ситуацию в Могилеве, як теперь там Могилев кошмар, ужас. Предприятия стоят полностью. На русский, да, можно перейти? Предприятия стоят полностью, что Кирова, Трансмаш, такие громадные, от БелАЗа, что от МАЗа, громадные предприятия работают в 4-дневку, получают люди 100 рублей в день, приходят, сидят, я знаю, по своим друзьям. И что можно сказать об этой экономике, если такие предприятия стоят? Трохи дергается, как говорится, ловца из-за того, что там Беларусь-Кали его держит, белым и тихим. И все, там Лифтмаш. Все остальное, все лежит полностью. Могилев полностью. Меня сегодня вызвали в налоговую инспекцию, да, в Могилеве. Они знали, что я буду в Минске. Вот, и как-то подача всех документов у меня должна была быть только в этом месяце, да, в следующем месяце.
Но как-то сегодня вызвали обязательно, чтобы я пришел, задекларировал, все это самое. Ну, то есть, я вот и я не могу нормально работать. У меня вот своя пилорама, и лес вот, в Беларуси, казалось бы, да, состояние вот, наше белорусское лес, и его просто невозможно купить без всяких откатов, без ничего. Коррупция, настолько великая коррупция. Да, так и есть. Дашь откат, будет лес. Не дашь откат, будешь просто гулять. Зрозуміло. Добре, дякую. Ми пакуль з нашим аператором паспрабуем по хуткаму добегчы ў главу 6, так что прошу прабачэння, наступныя 10 секунд будуць без каментароў. Нехай почує площа Кубаколоса, наш неумиручий національний вопліч! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Як бачимо, як ми вже і казали, сьогодні під час нашої онлайн-трансляції на телеканалі Белсат про різні соціальні сітки у 6 приміркованого до Дня волі приймають уділ різні удільники, різні груповки, звичайні білоруси, ліберали, демократи, консерватори і, як бачимо, так само анархічна груповка, идет в главе на толпу. Написано на плакате «Воля народам, смерть империям». Мы наближаемся уже до площади Кубаколоса. Тут, поводле плану оппозиционных политиков, так само має відбутися мітинг. Невеликий, з ускладанням кветок. Ну и після натовп рушить в бок кинотеатра «Кастрычник», где о 18 године запланована официальная акция. А пока что наш оператор фотографуя на відео, здымая представников правоохоўных органов, які дбаюць пра парадак, відаць, на гэтым шэсці. Я думаю, гэтыя прадстаўнікі нашага аператора ведаюць не горш у твар. Ось у вас на помніке Кубаколоса. Неўзабаве сюды падыдуць усе удзельнікі святочнага шэсця, якое распачалося насуперак афіцыйнай пазіцыі ўладаў не ад кінотэатра «Кастрычнік», а 3 кіламетры перад ім у парку імя Янкі Купалы. Паводле папярэдніх падлікаў, на першы этап святочнага шэсця, назовем яго напаўлегальным, сабралося каля 700-800 чалавек. Зараз тут на плошчы Кубаколоса мы зможам ацаніць гэтыя звесткі. Натоўп прыбывае. Нагадаю, для тых, хто толькі далучыўся да онлайн-трансляцыі, сёння 98-го годкі утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка на устаноўчым з'ездзе беларускай інтэлігенцыі была прынята 3-я уставная грамата.
Яна засведчыла, што Беларусь незалежная і суверэнная дзяржава. Зараз национальному гению, одному из тех, кто наближал нашу незалежность, кто робил все максимально, на белорусы отчули себе нации. Зададут голос. Дозвольте от вашего имя, я ускладу кветки поклоннику нашему национальному гению. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! цяпер адбываецца ускладанне кветак да іншага беларускага паэта Якуба Коласа. Еще одному нашему национальному гению, Якубу Колосу. Подобны на словы, подобны на словы замовы, миллионы, якими Беларусь своих сынов называла. Колос, Купала и грозно, сурово звучало их слово, коли над землею бяды нависала навала. Колос, Купала, и оно узнавало дозоров, и у нетры земные кидала на вечные веки, для времени, курган вашей славы, народной земли. Колос, Колос, Купала, живе Беларусь! 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 Русский боец! Испытывайте боец, первогодний создатель! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Пад знакам паэтаў праходзіць сённяшняе мерапрыемства, сённяшняе шэсце. Ускладалі веткі двум паэтам. Ну і рэй вядзе таксама актуальны сённяшні наш паэт Владзімір Някляеў, а таксама іншыя палітыкі, Миколай Статкевич у прыватнасці. Мы цяпер знаходзімся з нашым аператарам фактычна ў галаве натоўпу. Ну і тут па прыблізным падлікам таксама все-таки лічбы вагаюцца 700-800 удзельнікаў на паўлегальнага шэсця. Зараз я попрошу коллегу показать. Вось так натоўп рушыць ад плошчы Якуба Коласа да кінотэатра Кастрычнік, дзе ўжо збіраюцца іншыя удзельнікі сённяшніх святкаванняў Дня волі 98-х угодкаў з нагоды утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Пакуль што нам нічога не вядома пра інцыдэнты з праваахоўнымі органамі ці то з аўтамабілістамі. Пятніца і трафік вялікі. Усе пераходы адбываюцца безбалесна для абодвух бакоў. Я попрошу нашего оператора стать, показать, як выглядаюць наши удзельнікі сённяшняга святкавання. Молодые люди, старейшие. Можно дать интервью Белсату полететь, Руслану Сгольфу. И тетушки так само.
Бел-чырвона-белыя сцягі ў цэнтры Менску. Гэта рэдкае відовішча. І дзень волі адзін з тых дзён, калі гэта магчыма пабачыць. У прыватнасці і тады, калі вы не знаходзіцеся ў Менску сярод гэтых падзеяў, а праз нашы аккаунты ў сацыяльных сетках, ну і на старонцы belsat.eu. Со святом! Добрага дня, і вас таксама са святам, вы з дзецьмі. Як ваш так? Што напісана на вашым плакаце? Реда бачите, Лідський край шляхом волі. Приехали з Ліды у Менск. Так. І гэта які ваш дзень волі па ліку? Ой, не памятаю, ну, з 94-го года лишиться, 22, напевно. А чому з 94-го года? А я якраз вчився в Академії політехнічної. Ну і, я думаю, так званий президент прийшов до влади. Ну, ось з того часу і святкуємо. У Лідзе як там справи? Розповідайте нам трошки про ситуацію в гэтым горадзе. Політична, економічна, яка вас цікавить? Ну, экономічна, паводле статистики, гэта нібыта найбольш прывабны горад для інвестицый. Я так не думаю. Справа в тому, що в городі не засталося підприємств, які працюють. Працюють альбо, ну, літерально там 3-4 дні, альбо можуть у творчості. Тому я не ведаю, откуда такі дадзені у вас. Ну, а у вас як з праці? Ви чим займаєтеся? У дадзений момент не шим, у дадзений момент я дармоед, шимка на Русі. А чому так? А, гэта доўгая гісторыя. Калі бачылі, можа, рэпартаж на Радыё Свабода з шафёром, которого пазбавілі права кіраваць, будь гэта я. Ну, зразумела. Давайте пойдзем хутчэй, бо зараз нас іншыя шафёры пазбавяць права хаджэння па гэтым вуліцы, таму што ўжо чырвонае святло. Дзякуй, са святым вас. Са святам, дзякуй вам. Так, Оля? Шафы зробили. Гаспадарства глядзіць прамую трансляцыю з урачыстага шэсця, прымеркаванага да Дня волі 98 годкаў прыняцця у трэцяй устаноў граматы. Яна засведчыла, што Беларусь незалежная і суверэнная. Менавіта гэтая падзея дала магчымасць у 91 годзе атрымаць Беларусі поўную незалежнасць і суверэнітэт. Іншая справа, як мы распараджаемся ёй. У дадзены момант натоўп ужо неўзабаве падыдзе да кінатэатра «Кастрычнік», дзе ўжо таксама збіраюцца усе тыя, хто прыйшоў на афіцыйна дазволены ўладамі мітынг о 18 гадзіне. Што цікава, на працягу ўсёй нашай дарогі маршрута ад парка Янкі Купалы і да вось фактычна ўжо кінатэатра «Кастрычнік» не было ні правакацый як з боку спецслужбаў, так і з боку звычайных мінакоў. Усе пазітыўна вітаюць шэсце. Нагадваю, адзін з лозунгаў сёлетняга Дня волі гэта «Мы адзін народ». Ён узнік пасля украінскіх падзей, вядомых. Ну і чым бліжэй мы падыходзім да кінатэатра «Кастрычнік», тым воклічы «Беларусь» становяцца гучнейшымі, а бел-чырвона-белых сцягоў больш. Не толькі мірна адбываецца сёлета Дзень волі, але і, як сказаў, спакойна. Воклічы ёсць, але не на працягу ўсёй калоны. Як правіла, людзі проста ідуць і размаўляюць
абміваюцца думкамі наконт актуальнай эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. Мы теперь идем у голове. Вельмі шмат бело-чырвоных сцягоў. Відэа. З ким солідарність, шановні? Слава Україні! З українцями солідарність? Живе! А з якою Україною? У нас її нема. Нема. Ну гэта толькі так Лука кажа, а на самой то справе. То я Павядзіце пра гэтых акупантаў нам трошки. Дзе вы іх бачылі? Дзе бачылі? Ну, одни расейцы. Ну, аб чым гэта кажется? Аб чым казаць яшчэ? У КДБ полковники России сидят. Ці гэта не так. Это ж так. Ось і все. А что за... Живе Беларусь! Живе Беларусь! Минска, так? Ну, если можно, буду на российской мове размовлять, потому что большая частка жителей нашей краины размовляют менавіта на российской мове. Для іх то, что я буду казаць, успрымалася лягчэй. Говорите, як вам пришли. Добра. Расскажите, чего вы сюда пришли, откуда вы сюда пришли? Ну, я пришел сюда, я живу сам в Минске. Пришел сюда, потому что сегодня светлый праздник для нашей страны. Вот, День воли, 98-я годовщина образования Белорусской Народной Республики. Это первая причина. А вторая причина, сюда пришел выразить протест нынешней белорусской власти, которую я считаю нелегитимной и незаконной. Я сюда пришел выразить протест. Пришел сюда выразить протест вот этим вот этой клоунаде, которая была с тарифами на ЖКХ. Пришел поддержать индивидуальных предпринимателей. Пришел сюда поддержать нашу культуру. Вот. Это основные цели. Расскажите трошки про себя. Кто вы? Студент? Працуете уже? Я закончил журфак БГУ, журналист. Сейчас работаю индивидуальным предпринимателем в области IT-технологий. То есть меня закон вот данный не коснулся, но я все равно поддерживаю тех предпринимателей, которые занимаются торговлей. Вот. Ну вот такие провокации бывают. А чему не по специальности працуете? Потому что я считаю, что я бы очень хотел работать журналистом, но я считаю, что в нашей стране я сейчас не вижу того средства массовой информации, где бы можно было действительно работать и заниматься журналистикой. В Беларуси журналистики нет. Все каналы, ну вот кроме Белсата, и то, видите, вас не регистрируют, вы находитесь в эмиграции. То есть... Внутренних учей. Да, ну да. Да, вот так получается. То есть журналистики нет, поэтому... И как бы семья есть, и чтобы куда-то перейти. Але кажуть, IT-сфера, она вельми динамично развивается теперь у Минску, в приватности. Ну да, развивается динамически, но тоже видели, что там арестовывали многих бизнесменов в сфере IT-технологий. То есть, ну вообще, любой какой-то инициативе наша власть ставит палки в колеса постоянно. Мы теперь находимся фактично в некальких кроках от
кінотэатра «Кастрычнік», дзе о 18 гадзіне распачаўся афіцыйна дазволены ўладамі мітынг з нагоду Дня волі, 98-х угодкаў прыняцця трэцяй устаноўчай граматы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Неўзабаве калоны і мітынгоўцы ці удзельнікі святкавання аб'яднаюцца. Ну і там, каля кінотэатра «Кастрычнік», мае быць вырашана пра далейшы лёс акцыі. Побач з намі ідзе больш таксама старейшы. Добрага дня вам. Вам тоже. Вы просто так тут шпацыруеце гэтым днём па мінскіх вуліцах ці вырашылі вучыцца да... Я специально приехал с Мозырского района. З Мозырскага района? Откуда вы приехали из Мозырского района? Деревня Мелешковичи. Мелешковичи? Да. Родина этого... Ой, Дубовца. Сергея. Да. Ну и расповедите, с кого вы приехали? Точнее, его батьков, а он где-то в Минске уже народился. Ну и расповедите, як там на нашей нафтовой столице справы ситуация? Так, как везде по Беларуси. Плохо. Ну, у Мелешковичах, певно, есть некое агропредприемство. Есть. Ну, то, знаете, и зарплаты слабенькие у людей, боятся, дрыжат за работу, чтобы хотя бы чуть-чуть не угодил, иди к чертовой матери, говорится по-нашему, по-народному. Плохо. А вы сами кто по профессии? Я, если так сказать, был когда-то в геологии взрывотехником. Зараз на пенсии, была где-то $200 пенсия, уже 90 украли, стало 110 только. Потихоньку надо содержать милицию, чиновников, 7 раз больше положенного, правда? Да. Щось цікаве узривали, розповідайте нам. Ну, в геологии это мы... Гости. Сейсморазведка. Слышал, сейсмостанции. Тобок это вы, только человек, который открывали для белорусов нафту, да, нет, соль. Да. Это первичная разведка. Ну, богато у нас нафты. Так, вы же бачите, сколько нашли только. 2 миллиона добывают. Покуда? Так, ну, залежей, конечно, таких много всего. И глина есть, с глины тоже можно много чего делать. Много чего такое есть. Уголь только, правда, слабоватенький по качеству есть. Соли много. Бачите, то мы багато народ отримлюється. Да. У чим тоді проблема, що так бідно живемо? Знаете в чем? Просто нас предали. Вот такие люди хотят добро жить, они все себе грабуть, Ну, а народу не... покажите пальцем. Знаешь, что это? Скажу, вот если выделенное примерно вот так мысленно выделить на зарплаты, пенсии, стипендии, если честно разделить, народ бы хорошо жил бы. А то одни зажали все, а народу... Тобто кепсько ділять. Да, очень кепсько. Очень. Добре, дякую. Зі святом вас. Давай, со святом вас. А вы, слухай, Белса? Ще раз нагадую господарству для тих, хто тільки долучився до онлайн-трансляції на телеканалі Білсат у соціальних сітках. Ми з вами знаходимося під час урочистого шестя з нагоди Дня волі 98-х угодок заснування Білоруської Народної Республіки. Неўзабаве падыдзем до кінотэатра «Кастрычнік», дзе 15-20 хвілінаў таму распачаўся афіцыйны, дазволены ўладамі мітынг. І калі натоўпы злучацца, адбудзецца агульнае ўрачыстае мерапрыемства. Падчас яго і будзе вырашана, ці натоўп пойдзе далей на плошчу Бангалор, як таго хацелі улады, ці будзе іншы план, іншы маршрут.
Як бачимо, нягледзячы на заклікі, не ўсе далучаюцца да шэсця з нагоды Дня волі, але пры гэтым варта адзначыць і негатыўнай рэакцыі няма. Мы уже наближаемся до кинотеатра «Кастрычнік». Зараз тут ходнікі вузкія, таму просім прабачэння ў гаспадарства. Так, гэта наш аператор любіць сваіх калегаў здымаць. Дзе мае адбыцца ўрачысты мітынг. Шановне гаспадарство, после прабачэння 10 секунд, трошки будзе адзёрганы кадр, мы падбяжым туды да кинотеатра «Кастрычнік», каб паказаць вам актуальную картинку сённяшніх святкаванняў. А таму 10 секунд мы будем пробирацца скрозь натоўп, распіхваючы людзей лахцямі. Ну что, стартуем, Олесь? Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Живе Беларусь! Ну вот мы уже и находимся с вами каля кинотеатра «Кастрычнік». Тут уладамі было дазволена на тое, каб усе тыя, хто хоча адзначыць Дзень волі, сабраліся на мітынг. Олесь, нельга. Мы тут можем? Окей. Ну тут. Упадет кому-то. Зараз мы покажем только, что на нашего господара милицианта попросим показать только на толп, и мы спустимся. Фактично, офіційно тут і тепер розпочинається офіційний мітинг. І ми бачимо, що арт-сядзіба неўзабаве таксама розпочне свой екшен обіцяний. З нами Павел давно проводим. Вы только зараз пришли? Что вы Павел Белоус, лидер арт-сядзібы, музыкант Петр Клюев. Так. Думаю, что Беларусь. Так, живе Беларусь. Хлопцы, что тут было? Что мы пропустили? Вы пропустили, ну тут крыху нас уже оттиснули политики поступово, хотя мы не вельмі довольны, конечно. Вось, але мы вырашылі, што кожны год люди збіраюцца, тут нешта збіраюцца, стаяць, сумуюць, крычаць крычалкі, захацелася дадаць нейкага экшена. Вось мы падрыхтавалі такія цудоўныя стэнды з вершнікам і вершніцай, і сёння кожны можа сам стаць такім вершнікам ці вершніцай. Пакуль Павел распавядае, а Олесь пакажа. Так. Вось людзі ўжо актыўна падыходзілі, засоўвалі галаву, і гэта такі працяг нашай акцыі «Пагоня побач», папулярызацыі сімвалаў, і ну, і людзям падабаецца, гэта добра. Мы баяліся, што будуць нас зноў крычаць, што як так можна, ганьба, ці там дэсакралізацыя сімвалаў, ну, але нам лічыцца, што сімвалы, яны павінны працаваць, яны павінны жыць, яны павінны прыносіць задавальненне. Таму вось такую акцыю
да гэтага мы, як традыцыйна ўжо падрыхтавалі шмат чырвона-белых з арнаментам, стужак раздаем людям цукерачкі, Спевники, может покажите, может мать. Вот, Кирласка, такие спевники. Да, мы уже спевали, покуль вас не было. С гимном, мы выйдем с шильными родами, мы уже спевали песни. Так, и водили творчий экшен. Да, тому нам хочется, каб гэта было сапраўды святам, куды люди приходят позитивно. Павел, а скажи, а сапраўды свята? Вось арт-сядзіба, она займаецца папулярызацыяй наших сімвалаў, гісторыі і працуе з моладдзю, як правіла. Распавядзі трошкі вось пра моладзь, пра то, як рэагуе на Дзень волі у дынаміцы апошніх год, і што Дзень волі ёсць для моладзі. Я могу сказать прыклад просто по социальных сетках. Вы зараз социальные сетки лепш за ўсё адлюстроўваюць нейкія моладзевыя тэндэнцыі. Зайдите и паглядзіце хэштег 25 сакавіка. Убачыце, што вельмі шмат людзей просто фотографуюцца там з нашими сімваламі, з узорам, з пагоняй. І пасля мы, дарэчы, запустили такую навіну, што сёння на самой справе шмат у горадзе бываецца класных канцэртаў. Гэта будзе канцэрт гурта РСП, канцэрт гурта Гудстауэр, выставы, наогул сабрацца в баре, посядзець, адзначыць, пакрычаць «Жыве Беларусь» там з сябрамі. Для нас гэта вось важна. Мы хотели зрабіць, як вы ведаеце, канцэрт вялікі. У нас мары, мы абавязкова зробім на 99-годдзе, на 100-годдзе. Я коротко толькі нашим глядачам нагадаю, меўся быць канцэрт вялікі ў палацы спорта. Так. Аднак яго няма, і сёння, хутчэй за ўсё, яны зараз, можа быць, ремонтуюць сваю паломку. Як нам сказалі, што адбылася, як мы называем, утечка этиленгліколя. Але насамрэч прычыны якія? Все-таки улады пабойваюцца гэтага свята. Баяцца, бо бо што, Павел, распавядзі? Я, шчыра кажучы, мне цяжка зразумець, чаго баяцца, бо як мы пісалі, што гэта нонсенс, калі з людзі там з краіны на выходны, на уикенд там 5000 беларусаў з'язджае ў суседнюю краіну і горад, каб паслухаць на роднай мове свой родны гурт. І такога няма больш прэцэдэнтаў у свеце. Дзе такое ёсць? І мы на гэта показываем, что это неправильно, так не павінна быць. Но, на жаль, нас пакуль не чуюць. І вось апошні прыклад, мы в Міністэрства культуры звярнуліся, кажам, давайте мы зробім таго любіш, чтобы Беларусь фестываль, там спеўны сход, уже не раз праходзілі зрабіць вялікі такі. І там, напрыклад, дзень вышыванкі ў межах года культуры. А нам сказали, извините, у нас есть свои мероприятия спланованные, нам не цікавы спеўны сход, у нас есть свое хоровое вече, и наогул як бы не трэба. Хотя мы грошай не просили, давайте мы будем робить, дозвольте нам только это провести. Пакуль что нельга, тому доводится все робить так спонтанно и на улице. Павел, апошняе пытанне, потому что политики выступаюць на афіцыйным часткі нашага мерапрыемства. Апошняе пытанне. Вось вы стасуеце не такую тактику, як ваша папярэднія, скажем, бацькі заснавальнікі беларускай незалежнасці на пачатку 90-х, якія самі з вузамі, але не самі спрабавалі зрабіць нейкія мерапрыемствы, а вось вы спрабуеце ісці на кантакт з уладамі, ім нешта прапаноўваеце і так далей. Вы лічыце, гэта все-таки дае плён нейкі? Ну, пакуль у нас гэтых контактаў не было і у нас не атрымалася нічога з прапановамі. Мы ходзім, мы іх тэрарызуем, троллем, просім, але пакуль нам не далі. Але навошта вы гэта робіце? Які плён з гэтага? Каб правесці прыгожае культурнае масавае мерапрыемства без дазволу яго цяжка правесці класна. Таму як бы трэба атрымаць дазвол. Жаль, да. Мы не дамагліся, каб не трэба было наогул атрымаць дазволу. Цуды ж бываюць. Якасці к 11-му скліканні прынялі ж адзіную дзяржаўную мову беларускую. Конечно, дзякуючы спадару Раўкіну, но это трэба ісці наперад. У нас есть добрыя прыклады. Мы зрабілі дзень вышыванкі там на каляды ў мінулым годзе, куды прыйшло 5000 чалавек. І мы зразумелі, вялікія мерапрыемствы, прыгожыя мерапрыемствы, яны нагняюць новых людзей, якія прыходзяць да гэтага, да мовы, да культуры, і важна, ну, прынамсі я так бачу на сённяшні дзень, што важна праводзіць не мерапрыемства на 5-20 чалавек, гэта таксама важна. Але калі гэта на 1000, на 5000, яны значна па-іншаму працуе. Значна больш людзей пра гэта даведваецца і папулярызацыя ў тым ліку культуры. Да, Павел, мусім показать так само шановным глядачам, что не один тут. А, и хочу показать гэта. Мы адмыслова сёння, дарэчы, узялі не традыцыйны чырвона-белы сцяг, а сцяг Крамбамбука, каб ушанаваць памяць Ганны Вольскай. Бо разам з ёй мы гэта прыдумалі, разам з ёй гэта зрабілі, і гэта вось сцяг у тым ліку памяць пра яе, бо разам з ёй мы... Ганна Вольская, жонка Лявона Вольскага, яго прадусарка, яна памерла некалькі дзён таму, і учора было пахаванне. Таму мы яе памятаем, і яна вось тут
з нами так само сёння. Дякую. Со святом. Ну, а мы знаходимся у центре натовпу, где оппозиционные политики зачитывают некие программные речи. Трошку дамо вам послухать их и далее будем. Разные поколения отбирали свои жизни в борьбе за незалежность Балтии. Тому, коли нехто каже, что незалежность свалилась на белорусов с неба, это неправда. И я хочу сказать, что мы с вами повинны рихтоваться и повинны быть готовы отстоять нашу незалежность. Ми бачимо, які драматичні події розгортуються сьогодні в Україні. Ми повинні з вами видатно розуміти і бути готовими, що імперська Росія ніколи не погодиться з європейським незалежним вибором Білорусі. Коли почнуться зміни в нашій родині, а вони почнуться обов'язково, коли народ скине ярмо диктатури, мы повинны быть готовы так само оборониться от новых погрозов с боку Москвы. Тому нам важно гуртоваться, нам важно нести белорусскую идею, белорусскую думку сегодня усім нашим громадянам и суродишам, как белорусский народ мог статься сапраўды гарантом незалежности своей державы. Это великая праца, але это и великий гонор. Тому я удячны кожному, хто сьогодні сюди прийшов святкувати найвеликше свято білорусів. Я удячны усім тим, хто несе білоруську ідею, білорусщину сьогодні у люди. І я вірю, що обов'язково, не може бути по-іншому, наша ідея переможе, тому що вона справді моцна, тому що вона ґрунтується на спадщині тисячоліттів. Тому Беларусь живе і буде жити. Живе Беларусь! 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 Головная старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Бабуцький. Мы уже сегодня слухали спадара Анатолия, старшиня громадянской партии, каля помника Янки Купалы, а тому пойдем и поглядим, кто ж сегодня принял удел у святкованиях Дня Волі, 98-й гадовины з дня утворення. Ось жовто-блакитні стяги, не перший раз ми бачимо на мероприємстві. Розповідайте, чому? Ви з України? Ні. Я все життя живу у Мінську, але мої родні живуть в Україні. І тому я хочу, щоб і у Білорусі була так само демократія і свобода, як в Україні. І хочу, щоб ми жили дружно і мирно з Україною. А теперь не живем, вы так лечите? Теперь в Беларуси? Мы живем мирно с Украиной. Ну, мы живем мирно, но большая часть у Беларуси народа зомбирована местной пропагандой. И нават зараз мне не соромно, а боязно казать людям, что мои родные живут в Украине, потому что яны говорят бандеровцы, фашисты, але гэта ўсё глусня. Зрозуміло, дякую. Со святом. Мы находимся каля кинотеатра «Кастрычнік» у цэнтры Менску, где отбывается урачысты мітинг з нагоды Дня Волі. Побач з нами спадар Владимир Халіп, я думаю, режиссер, публицист, так само. Коротко вам питання такое. У нас столькі дзён незалежнасці, налічылі ажно 5. Колькі нам, беларусам, трэба адзначаць Дзень незалежнасці? 25 У беларусаў один дзень незалежнасці. Ён быў заўсёды, пакуль існавала Беларусь. Ён будзе до конца гэтага свету.
Ніяких інших варіантів білорусів немає. Може у кого-нибудь є якісь запасні, а у нас нічого немає. Є Білорусь, є білоруси, є День нашої волі. То бок 25 сакавіка. 25 сакавіка. Коротко, чаму? Чаму? Тому що гэта дзень не толькі нашай волі, дзень нашого гонору. І такой дзень, калі наш народ заявіў, што ён сам будзе вырашаць свае праблемы, сам адновіць сваю дзяржаву, якую адабралі ў нас імперцы, і які заявіў, што сам будзе гаспадаром на гэтай зямлі. Аднак цяпер, я вас пераб'ю, прашу прабачэння, цяпер сярод удзельнікаў шэсця, мітынгу часта гучаць словы, што мы не ёсць гаспадарамі на сваёй зямлі, то бок наш дзень волі яшчэ не наступіў. Наш дзень волі наступіў, але прыйшла сіла, узброеная да зубоў, з якой вельмі цяжка паразумецца, з якой вельмі цяжка весці нейкі дыялог. Яна разумее толькі сілу. І таму народу, напэўна, трэба згуртавацца, стаць плячом да пляча, як гэта у знакамітай нашым гімне. Мы выйдем шчыльнымі радамі. Пакуль мы не выйдем шчыльнымі радамі, нічога не будзе. Яны будуць тут гаспадарамі, а гэта прыхадні, гэта паслугачы імперыі. І таму адзіны шлях – гэта з'яднацца, абараніць сваю свабоду і зрабіць тое, чаго жадае народ. Зрабіць краіну вольнай, незалежнай, шчаслівай. Толькі так у нас, толькі гэты шлях у нас, ніякіх іншых шляхоў няма і не будзе. Дякую. Мы з вами знаходзімся каля кінатэатра «Кастрычнік» у цэнтры Менску, дзе адбываецца урачысты мітынг з нагоды Дня волі 98-го года Беларускай Народнай Рэспублікі, утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Цяпер выступаюць палітыкі. Паводле ранейшага сцэнара ад кінатэатра «Кастрычнік» мае распачацца шэсце ў бок плошчы Бангалор. Аднак, наколькі нам стала вядома, такога шэсця можа не адбыцца, бо паводле арганізатараў мітынга і шматлікіх удзельнікаў, такім чынам гэтае свята будзе прыніжацца, бо свята трэба Дзень волі адзначаць у цэнтры Менску, а не на перыферыі, дзе ёсць плошча Бангалор. Зараз мы паспрабуем спадарству паказаць увесь натоўп, увесь маштаб, колькі прыйшло сёлета адзначыць гэтае свята. Тут і маладыя, і старэйшыя, фактычна, можна нават сказаць, тут беларускае грамадства. Бел-чырвона-белых сцягоў. Наш левый человек австрийский какой-то. Там выступаюць палітыкі, тут амаль не чуваць іх, але чамусьці шановная жанчына стаіць все роўна і углядаецца. Не, добра чуваць тых, хто там говорить. Это вы неяк так потихеньку говорите, боюся, каб вас і було не чуваць там, де вас хочуть зараз записать. А так усе добра чуваць. Вы тут распачалі сённяшняе значэнне Дзень волі? Не, от помніка Янку Купалу. Шла праз увесь город. А вы ведалі, што гэта забаронена уладамі? Ну як забаронена? Не, я ж у інтернеті почитала. Як бы написано было, что дозволено. Дозволено тільки тут, каля кінотэатра «Кастрычнік». А так там же было написано ускладання кветок. Там по сутності і було тільки ускладання кветок. Ну, коли ніхто там промовив пару слов, так нічого страшного. Нікого не ображали. Все шло, як кажуть, ура. З Менску, так само? З Менску. І ходите штогод на День волі? Не, на жаль, не, тому що я довго була в Білорусі, вот уже годов 15 не приходила на такі мероприємства, але сьогодні вичитала і з радістю. А коли не секрет, де ви в цей час знаходилися? За межою, так? За межою. І вернулися на родиму? А як же, своє болото не лезь за все. За межою добре, а дома лепей. Дякую. «98 год тому
была прынята трэцяя уставная грамата, паводле якой Беларусь абвяшчалася незалежнай і суверэннай краінай. Гэта паслужыла тым асноўным штуршком дзеля абвяшчэння незалежнасці ў 91 годзе. Сёння мы маем права выказваць у прыватнасці і крытыку ўладам. Да. Не только критику, но и конструктивные советы мы им даем. Ну вот хотелось бы почуть его. Пусть сокращают свои расходы на свое веселье. На хоккеи, на парады, на концерты. И хватит этих грошей тогда всем. И учителям, и пенсионерам. Если они допустили демографический спад, 750 тысяч человек, значит, они не должны есть, а работать должны. А они сегодня жируют, как кот в масле. Поэтому приходится идти к пенсионеру и говорить: остановитесь, господа. Добра, дзякуй вялікі. Нас гледачы просяць паведаміць пра колькасць людзей на гэтым шэсці. Ну, кажуць, больш за 1000. Зараз мы ў больш кампетэнтных людзей запытаемся. Колькі людей? Не можете? Каля 1000? 700, 800? Ну, больш кампетэнтныя людзі не ведаюць, не хочуць нам паведамляць пра гэта. Ну, але калі гаспадарства цяпер бачыць нашу камеру, што фактычна гэта амаль уся плошча каля кінатэатра «Кастрычнік». Я думаю, все-таки каля 1000 людзей прыйшло адзначыць Дзень волі ў Менску. Апозіцыйныя палітыкі нешта крычаць у мікрафон. На жаль, тут нічога не чуваць, і таму нам нават цяжка сказаць, якія планы далей. Шановныя, якія планы далей, вы не ведаеце? Стоять на месте. Тут? Пакуль что так, максимум постоянно центр города. Пакуль стоять на месте. Дадзены момант. Мы не навошыць до собак, ну тут файна, тут вот сонейка светится. Вы на площадь Бангалор не пойдете? Не, ну вообще, тут можно постоять. Тут так файна, столько людей. Знайомых може багато купити. Конечно, я не перший год сюди приходжу. Ось. Цікаво, конечно, вот постоянно милиционер, типа, ваш не сяк. Ну, слухайте, ну вы не первый год сюда приходите, а с каждым годом, ну, казали, все меньше и меньше людей. Нет, на самом деле больше и больше людей. Я могу, что больше и больше, и самое цікавое, людей стало и дорослых. Не только молодь, мне больше не молодь была активна, зараз больше дорослых стало людей. Но тоже как то, что у дорослых уже розум пришло, что треба саме сюди ніяких змін, а не просто по хатах и на кухнях розмовляться о ніяких змінах. Ось так. То бок ви лічите, що ось це старейші, яны ёсць тим тормозом? Ну, чисто так. А вот что сказать на это старейшие? Я батька Марины Вашкевич, коли ведаете такую. О, можете передать ей привет? Конечно, привитание. Марина Вашкевич, наша коллега, працує на Белсаті. Я ведаю. Ну, что могу сказать? Я тут бываю каждый год, так что не было ни одного пропуска. Ну, скажите щиро, что только коли дочка ваша начала працаваць на Белсаті, вы пошли ходить на День Волі. Послухайте, она стала працаваць на Белсаті, потому что ходила сюда, разумеете, это же была площадь, это было 7 суток, какие присудили. Сидели на Крестина там и песни пели белорусские, так что это оттуда все пошло. Потом было что? Ну, вы видите, программа Калиновская это, вот, и тут же показала. Добре, дякую. А ваше прозвище? Залевский Олесь. А, Залевский. Помню. А это у нас тут, глядите. Добре. Вельми приємно ваша передача завжди проглядати актуальну інформацію. Дякую. Приємно вас побачити. Шановні глядачі, ви так само, наколькі я ведаю, цяпер глядзіце нашу онлайн-трансляцыю, каментуйце, лайкайце, але таксама смело можете і дасылаць свае прапановы, у каго пісаць інтэрв'ю, ці якім чынам нам весці трансляцыю, бо пакуль што мы адышлі ад прамоваў, ад цэнтра акцыі, дзе прамаўляюцца словы апазіцыйных палітыкаў, а выйшлі вось сюды,
на перыферыю мітынга. І пакуль што невядома, якія планы. Добрага дня вам. Добрый. Вы сюды пришли на День На воли? День воли. А мы думали, просто так пришли поглядеть. Нет. Каждый год. Каждый год ходим. С 90-х годов? Нет, с 2011-го. А чему вось такі пералом адбыўся 2011-го? Что Выборы. адбылося? Выборы 10-го года? Да, выборы 10-го года. А что конкретно? Фараза ці вось той брутальный разгон площади? Все вместе. И результат, и разгон, и протест, наверное, в душе. Это ждает протест. К сожалению, много страха рождается, но я думаю, что мы переможем. Дякую. Со святым вас. Со святым. Мы з вами цяпер знаходзімся, хацеў сказаць, каля крамы 7 хлябоў, але не, каля кінотэатра «Кастрычнік», бо афіцыйна тут менавіта адбываецца мітынг з нагоды Дня волі. І пакуль што натоўп стаіць, пакуль што такі стаячы мітынг і стаячае святкаванне гэтага дня. Зараз запытаемся, а як трэба адзначаць гэты дзень, на вашу думку? Вось так просто прийти и постоять каля кинотеатра? Як треба, я думаю, что этого мало так отмечать. Треба, во-первых, запомнить, сесть где-то, собраться вместе, вспомнить, от чего это начиналось. И колись эта дата может быть уже святом таким, где червоным написано, а не так, как зараз. Чтобы пришли люди после працы, хоть так, кто пришли, хоть помнить, отмечать это свято и то добре. Это, я лічу, уже некий крок к тому, чтобы наша держава была и заставалась державой сапраўднай, а не так, как... А вы сами из Минску, так? Ці приехали откуда? Сам з Мінська. Так, а калі не секрет, працуєте, в якої сфері? Працую. Працую гравёром, так что ничего там такого. На заводе, на подшипниках гравёром, так что... Ну и як теперь с завода, як теперь ситуация на вашем заводе подшипниковой? Кепська не только на нашем заводе, это и на інших заводах. Ви ж бачите, як працюю, як великий МАЗ, який був трактор, так само, може, крихулеп за МАЗом, так само и наш завод. Но у вас полная змена? Змена полная, но по пятницам я не працую, повинен працаваць, а там 2/3 хватится. Бачите, за ту пятницу пришли на День воли. Хоть один плюс от гэтага кризиса. Може и так. Дякую, со святым вас. Со святым. Еще раз нагадываю господарства, якія долучилися до нашей онлайн-трансляции з святкавання Дня волі. Сегодня 98-й год з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы з вами знаходзімся каля кінотэатра «Кастрычнік» у цэнтры Менску, дзе адбываецца афіцыйны мітынг з гэтай нагоды. Тут багата палітыкаў, багата прадстаўнікоў інтэлігенцыі, багата простых беларусаў, маладзейшых, старэйшых, ну і, натуральна, багата прадстаўнікоў праваахоўных органаў, хтосьці у службовай вопратцы, а бальшыня ўсё-такі у цывільнай. Багата спрэчак нарадзілася сёлетняе святкаванне, зрэшты яно ўжо традыцыйныя гэтыя спрэчкі становяцца з года ў год, бо няма адзінага меркавання, якім чынам у сённяшніх умовах найлепш адзначаць гэтае свята. Улады дазваляюць толькі мітынг і шэсце ад кінотэатра «Кастрычнік» на плошчу Бангалор, што наводдаль ад цэнтра, што наводшыбе ад цэнтра. Пры гэтым багата хто і з палітыкаў апазіцыйных, і з простых людзей, которые хочуць адзначыць гэтае свята, натуральна хацелі б
адзначыць напоўніцу у цэнтры Менску вялікім шэсцем і без страху і ціску з боку праваахоўных органаў. Пакуль што, на жаль, гэтага не атрымліваецца. Падслухаць мову беларускага палітыка, экс-кандыдата на прэзідэнцтва Александра Беленкевича и его прихильника. Берется тогда хорошо кредит, когда это идет на развитие, когда на новые технологии, на новые места работы. А когда идет на социальные, вот, решить социальные проблемы, которые они сами создали. Вот это, мне кажется, это страшная ошибка. И не на дворцы, конечно. Нельзя проедать кредит. Это таких бы нам Беленкевичев 9 миллионов, или хотя бы 5 миллионов, и каждый из них бы растумачил вот так на пальцах ситуацию. А я физик, каля дошки вельми любил рассказывать. И меня ценили студенты за то, что нават калі ні халеры не разумеюць у фізіцы, яны разумеюць на пальцах эту навуку. Вот есть такие талент. Не знаю, у палітыцы ці ёсць. Спадар Александр, вас няма там, вось на тым месцы, дзе выступаюць ці палітыкі. Чаму? Справа ў тым, што я много выступаў у сваім жыцці, больш за многих. Сегодня там больше молодь. Я хочу, как по тем же руху, новые твары, новые. А я тут есть, я не сбегаю, я підтримую. Вот. Тому я не думаю, что завсёды треба стоять каля микрофона и казать, что ты ведаешь что-то такое мудрое, что еще никто ніколи не казал. Тому хай молодые выступают, а я свою роль бачу як побач. Но я не зникаю з політики. Ну ось у вас менш стало у публічнай палітыцы, у медыях, у прыватнасці. Не сказал бы, что Рэй іншыя вядуць на агул, хутчэй крызіс у апозіцыі настолькі, што прадстаўнікаў усіх апозіцыйных вось гэтых рухаў менш чуваць. Скажите, можа, вось вы так трошки наводдаль адышлі цяпер і за спінамі тых маладых стаіце. Можа, за гэтыя гады, за вось ад 6-го года, так, фактычна, калі ваша кар'ера такая была найбольш на ўзлёце, нейкія рэфлексіі прыйшлі адносна нашай сітуацыі. Што нам дапаможа, в якім нам накірунку рухаецца? Я думаю, что у нас, конечно, был час такого романтизму демократичного. Первый раз я пережил его, когда была перебудова. Вот это первые организации, так званые неформальные, которые были у Городни, так само походы, на якую мы все ходили и так далее. И мы верили, что когда вот будет перемога, она была, но Беларусь стала незалежной, то уже все. А когда я попал в уладу, я думал, что все назавсёды. Вот оказалось, это иллюзия, что треба весь час отчувать, что есть погроза. Но зараз погроза колоссальная з боку Росії. Этой анексії, що вона утворяє, фашизація громадства, конечно, небезпека. І я думаю, що зараз все ж таки ми повинні усвідомити, що фокусов не бывает, хотя бывают вельми удалые такие перевороты, мирные, конечно, повинны быть, але так перевернулася влада и пошли по шляху развития демократичного. Але коли это одразу не отрымливается, не треба опускать руки. Это старая песня, попрокаивать оппозицию, что давайте працевать с насельництвом. Но я лечу, что с головы повинен зникнуть Лукашенко, коммунизм повинен зникнуть. У нас декоммунизации не было. Вот. И коли это будет зникать, а будет з'являться Европа, вот это поспех. А это проблема не одного дня. Тут треба Пане Олександру, згадую ваші посили 2006-2010 год, и вы казали больше про эволюцию, а теперь уже больше нотки такой радикализации. Это на фоне Украины, и все-таки на фоне неких подеяў внутри Беларуси, некая информация внутри Беларуси? Не, я не лечу, что это радикализация. Я не радикальный человек. Але бывают моменты в истории, когда на улицу треба выйти, и кровь треба пролить за свободу. То есть это в зависимости от ситуации. Но сегодня, вот чему нас не так шмат, хотя немало пришло людей, потому что большинство людей воспринимает, что это вот такая жесткая позиция, националистичная вышла, и все. Нам вельми важно завоевать большесть насельництва. А у насельництва в голове повинна быть демократа и Европа. Вот коли это нема, то не треба попрекать людей. Не допрацовали еще. Замало в Польшу съездили, замало Белсад глядели. Но это правда такая. Тому треба працевать и разуметь, что в истории, что там в Беларуси 25 годов, это просто имгнение. Это у 6 человек это много. Тому не, я не вижу, что я радикальный, и не треба быть радикальным. Але не треба бояться вуличных акций, вот як сегодня. Дякую. Со святом. Успіхів. Я так розумію, там булося некое ухвалення нечага.
Ви чули, чого? Очень вельми дрэнны мікрофон, і тому ми майже нічого не чуємо, тільки кричимо з Днем волі. Ну і такий формат, як вам означення Дня волі, що нічого не чуваєш, що там люди говорять? Ну, гэта дрэнна, трэба, каб, канешне, абсталяванне было больш добрым, але ўсё роўна мы тут і звонку, і адчуваем, што мы на свяце, і што мы прымаем удзел. Так што мне падабаецца. Дякую. Мы з вами знаходзімся ў цэнтры Менску, каля кінотэатра «Кастрычнік», на урачыстым мітынгу з нагоды Дня волі. Тут сабралося каля 1000 удзельнікаў. Каб крикнуць прынамсі «Жыве Беларусь!». Маладыя хлопцы. Жыве Беларусь! Почули, я думаю, все почули. Вы як, з Мінску приехали? Мы из Минска, так. Молодые хлопцы, еще вучитесь, ці вже студенти? Студенты вучимся. Я апошні колледж, курс колледжа. А я перший курс вищої навчальної установи. Перший курс ВНУ. А что вы вивчаєте? Я музика. Я так само. І он так само музика. Мы альтисти. Альтисти. Гэта так. Добре. І як до вас ось прийшло гэта «Жыве Беларусь», бел червоно-белый стяг? Я с детства хожу ось на все митинги, на святый День воли отзначаю ось кожный год, сколько себе помню, кожный раз хожу. Ну я так само з дитинства, але не ходив, але був згодний, чому не... Ну, а ви одне, а ось де ваші одногрупники? Ну ось побач, тут усі розні, ось. Компанії одної прийшли. Ну а на агу, як ось у молоді в ваших шерегах? Доволі популярно, так. Более, чим лукашизм. Сапраўды? Сапраўды более. Але гэта дзякуючы чаму? Інтэрнэту, дзякуючы кнігам, дзякуючы... Напэўна, дзякуючы навчальнай установе, у першую чергу, тому што вывучаліся ў Ахрыме, ну, Парнаце, больш відомым як. А там атмасфера такая вольная, вельмі. Ну, інтэрнэт таксама вельмі дапамагае. Зразумела, дзякуй. Ну что, частка натоўпа пачынае рух. А гэта значыць, што тут мітынг завершыўся. Зараз мы ў Віталя Рамашэўскага запытаемся, якія планы. А куды рушыць натоўп? Хтосьці можа сказаць? Куды адбываецца рух? А? Куды адбываецца рух? Куды всі йдуть? На Ригу. Куди? Рига, ну... А что в Риге? И после разыходимся. У Риги наши, конечно... Зараз Лесь Латвинец нам поведомит. Я иду. Я тут буду. Я зараз приду. Окей, чуешь? Зараз мы станем тут пакуль што на кропку и поглядим. Як бачым, там яшчэ мітынг працягваецца з нагоды Дня волі, але частка натоўпу ўжо пачынае рух, як кажуць, у бок Рыгі. А вось навошта? У любым выпадку мы будем ісці за натоўпам, хоць, як бачым, не ўсе збіраюцца ісці, рушыць з месца афіцыйна дазволенага для мітынгу з нагоды Дня волі. Зараз спадзяёмся, хтосьці з палітыкаў паведаміць дракадны маршрут. Організацыйныя моменты, як арганізоўваюцца шэсце. Віталій Рамашэўскі, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі у галаве натоўпа.
пацверджана інфармацыя, што шэсце будзе кіравацца ў бок Рыгі. Гэта гандлёвы цэнтр. Недалёка ад нас, але тут нейкія арганізацыйныя дыскусіі, спрэчкі Віталія Рамашэўскага з анархічнай. Вольные люди, я думаю, что вы вольные, повинны быть вообще пристойные и ветливые. Спадар Віталій, подивіться, куди ми йдемо і навошта? Зараз мы идем до площади, до Риги идем, на площадь Бангалор мы не пойдем, там колонна спынется, ну вот митинг проголосовал так. Проголосовал идти на Бангалор, проголосовали люди, как дойти до Риги. Ну, это символичный жест, рижский мир, который порвал Беларусь, да, вот там мы спынимся, протестуем супраць сучаснага рижского миру, напэўна. Ну и, в принципе, люди не все шли шестем от ямки Купалы, хтось пришел одразу сюды, и им треба, конечно, никак драйва, треба как бы скористать эту махчимость пройти шестем, и мы будем до Риги. Пакуль еще так натоўп шыхтуецца, коротко промежковые вынікі сёлетняга дня. Промежковые вынікі такие, что сёлета людей нашмат больше, чем минулые годы, и оппозиция сегодня вся была разом. Нам удалось досягнуть агульнага сцэнара, дамовіцца, и это добрый знак. Я спадзяюся, что мы будем працаваць так далей, и людей все будет больше. Ну, хотелося б верыць так само вашим словам. Всего доброго, дякую. І як гаспадарства пачула ўласна ад Віталія Рамашэўскага, зараз натоўп з афіцыйна дазволенага уладамі месца кінотэатра «Кастрычнік» пачынае рух у бок гандлёвага цэнтру Рыгі. А гэта значыць, што паводле раней запланаванага маршрута, які зацвердзіў Менгарвыканкам, кінотэатр «Кастрычнік» і плошча Бангалор, будзе прамежкаві такі палавінчаты варыянт, то бок шэсце фактычна сімвалічнае. Сімвалічнае, але эфектнае. Як бачым, частка натоўпу запаліла фаеры, і наш аператар пабег адразу гэта здымаць. Зеленой топой цари, грай! Вставай! Дружно песни райской воли, грай! Грай! Они Трошки фаер-шоу ад удзельнікаў сёлетняга святкавання 98-х угодак заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі. На тэлеканале Белсат онлайн-трансляцыі ў сацыяльных сетках з шэсця, прымеркаванага да Дня волі. Замест ранейшага маршрута, які быў зацверджаны ўладамі, а гэта маршрут шэсця ад кінотэатра «Кастрычнік» да плошчы Бангалор, удзельнікі мітынгу прагаласавалі за палавінчаты варыянт. То бок ад кінотэатра «Кастрычнік» адбудзецца сімвалічнае шэсце да гандлёвага цэнтру Рыга. Ніякага сімвалізму зрыва няма, проста гэта роўна на палавіне шляху. Ну і такім чынам апазіцыйныя палітыкі заяўляюць пра тое, каб даць магчымасць людзям адчуць свята і прайсці праз цэнтр горада. Як бачым, шмат не толькі медыяў прысутнічаюць на гэтым шэсці, але і таксама праваабаронцаў, якія фіксуюць хаду гэтай акцыі. Зараз мы пакажам вам, як гэтае шэсце адбываецца. Паводле розных падлікаў у сёлетнім святкаванні Дня волі прыняло ўдзел каля 1000 людзей. Я з імі пагаджуся.
ніяких інцидентів, провокацій, ані з боку правоохоронних органів, ані з боку інших групок. Істотних провокацій не було. Ось бачимо, навіть некоторі з тітушек кричать «Две Беларусь», настільки ужилися у ролю. А може гэта і шчыра? Багата арганізацыяў, ну і багата прадстаўнікоў розных рэгіёнаў прыехалі сёння ў Менск, каб адзначыць 25 сакавіка. И он заўсёды ходзіць, подойдите к яму. Вунь пошел там, такие седоволосы. 91 год, поняли идею? А вы з якого года ходите на День волі? Ну, я давно, амаль с самого початку хожу. Ну, это ж... Не розчаровуєтеся? Это наше свято. Это наше свято, это наш день. Ты никуда от этого не денешься. Это лечи запошних большим стагодия, это головное свято. Что была наша держава изно самостойная. А вы сами кто, чем занимаетесь, в какой сфере? Пенсионер, куда ты денешься? Амаль 70-ков это уже не вельми. Ну, для некоторых еще як на коні можна ездить. А чим ви займалися до пенсії? А усім. І автозавод працював, і много де. Ви, коли ласка, коли зі мною розмовляли, мені хотілося б вельми такий ерудований чоловік і вельми такий Вірю, тут багато таких людей зібралося. Дякую. Одну хвилину. Якщо, коли в мене є якийсь матеріал, я можу вам дати його, візитку, к примеру, там, где я працую, там как бы россияне хочуть рейдерский захват зробити, подробили документы. Такой это вот. Может ситуация с окнами? Да. Я чув про это, я хотел про это программу зробити. Але мне отмовились человек, который мне сдал эту информацию, он отмовился супрацовничать. Але я ведаю, але коли вы готовы про это размовлять, пока что не, ну как визит. Але вы не готовы размовлять про это? Я просто ще не могу как бы у людских справах мы такую тему можем взять. Там есть такой материал, одну хвилину. По 100 гектаров насадить, там где я живу, и не убирают. Понимаете? Нас цікавить ось той матеріал, про який ви сказали. Вот, там я на этой фирме працюю. Коли будете готовы, не будете бояться? Я не боюсь, просто я не знаю, как это выколости. Там есть такие моменты. Мы приедем до вас, и вы нам расскажете. Готовы так? Ну, я подумаю. Подумайте. Практически да. Не побоялись прийти на День воли, то не побойтесь сказать про проблемы и на камеру. А люди, знаете, все-таки некто осмеливается. Добре, дякую. Прошу пробачення, тут наші глядачі так само підходять, віншують, ну а передусім просять допомоги у інформуванні про різного кшталту проблеми у нашій країні. Ось тепер звужається шесте. Ми знаходимося на проспекта Незалежності і Сурганова. Неўзабаве 6 паверхня, і мы будем кіравацца ў бок Рігі, дзе і завершыцца 6 гонар 98-х годах дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі. Доброго дня вам. Доброго дня. И вы у Ригу идете. А что вы там у Ризі забылись? Я у Ризі? До Риги, кажуть, усі йдуть. Ну я йду ви сюди прийшли? Святкувати День Незалежності йду. І завсюди хожу, кожен год. 96-го года. У нас багато День Незалежності. І 27-го, і 3 липня, і 25 жнивня, і 1 студеня. Який з їх наш? Наш 25-го сьогодні. А чому, розкажите? Ну, тому що в 18-м году була прийнята незалежність. Беларусь была признана незалежной. А откуда у вас такая информация? Вы вас у школе на уроку истории учили этого? Не, у школе меня этого не учили, а я это давно ведаю. И ведаю, что это на улице Володарского произошло. Сейчас там
что там, Белкопсоюз, что-то там. Ви, видать, нават з тих, які ще Зенона Возняка живим бачили? Чи не бачили? Конечно, он у нас и в доме был. Это жена Кишкунова, поэтому просто он умер. Она все знает. Поэтому... Что я вам еще скажу? Что мы говорили? Я думаю, что вы нам можете богато распавесці. Я могу не только богато. У меня дома вельми добрый архив. Бо у меня муж, он з Зеноном Позняком з самого початку, я так само, я менее, а мой муж Владимир Кишкурный, он помер осенью. Вот. И он великий уклад в Беларуси нес. И дома великий архив, все это. Я все это ведаю, и на всех святах, и не на святах, так само бывает. Дякую. Це святом вас. Вельми цікавий плакат ось у шановного подполковника чи полковника? Подполковника. Подполковника Да. милиции. Да. У Коротко нас не один плакат, у нас... Представьтесь коротко. Козлов Николай, Объединенная гражданская партия, подполковник милиции в запасе. Это у вас так, вы теперь на службе, признаетесь? Нет. Богато ваших коллег тут я бачу. Сейчас я по зову сердца. А что у вас за плакат? Расповедите. Мы же все знаем, да, что у нас есть отдельный заповедник, где люди живут очень счастливо. Этот заповедник в Минске называется Дрозды. Они там живут компактно, счастливо. И, собственно говоря, вот для них как раз стабильное социальное государство, просто всевозможные привилегии. И мы считаем, что это за счет всех остальных. Поэтому вы видите, что налоги они склевали, зарплаты склевали. Поэтому мы предлагаем Дроздунов к ответу. Рано или поздно так случится. А чому так мало ваших колегаў ось не адзначае гэта свята? Вот вы калі працавалі ў міліцыі, былі великим начальником там? Нет, я не был великим начальником, я был старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Я боролся с преступностью. Я не начальствовал, я искал преступников и по мере своих сил и возможностей просто вот отправлял их. Там, где им место? Да. А сярод ваших ось коллегаў багато людей, которые, ну, принамсі толеруюць і усведомляюць ось день 25 сакавіка? Да, тут я видел, кстати, которая в запасе. На службе. На службе, ну, многие разделяют, и многие остались у меня друзья, и хорошо ко мне относятся. Достаточно много, очень мало людей, которые, ну, как бы отвернулись или посчитали, что как-то я вступил вот своим этим самым, ну, вот противостояние, что ли, перешел на другую сторону, или, как любят говорить руководители ГУВД и МВД, то есть предатель оказался. Все-таки вот для них я предатель, я имею в виду вот руководители, мне просто говорят о том, что именно так меня представляют вот уже более молодому поколению. А здрадник присяги, здрадник интересам Беларуси, ці просто здрадник ось... Ну, тут я сотрудник милиции, так активно участвую в общественной жизни, ну, наверное, вот в этом смысле. Не знаю, вообще это надо у них спросить. Як ось эту пропасть паміж ось тими людьми, которые... Почему они так считают, я не понимаю. А ось як гэтую пропасть паміж людьми, которые лічаць вас здрадниками, и теми людьми, которые сегодня пришли на гэтае шэсце, вось як можно наблизить гэтыя два лагеря? В Украине-то у нас одна? Ну, мне трудно сказать. Я говорю, что лучше обратиться к ним, ну, посмотрите на их лица. Особенно руководители, которые вот руководят вот этими сотрудниками, рядовыми сотрудниками, можно так сказать. Они же, вот у них все на лицах написано, понимаете? Ну, у них на тварах. Я не знаю почему. Для них это не ну, наверное, какие-то классовые враги, я не знаю. А что для них свято? Ну, я думаю, что День милиции, наверное, Новый год, 23 февраля активно отмечают. Ну, все как у всех. Ну, вот, День Победы, наверное, любят. Ну, и так думаю. Вы верите, что ось эту пропасть паміж этими людьми и ось теми, которые тут, можно неяк переодолеть? Якими высілками это можно зробити?
Ну, я думаю, что, конечно, можно. Как не повторилось хотя бы то, что на Украине? Я думаю, что, конечно, можно, но надо менять все. Как поменять так, чтобы не было так драматично, как на Украине? Вот в чем вопрос. У нас же вот это общее, да, что они как упыри, вот эти дрозды, да, они как упыри, понимаете, они вот впились, и они хотят из поколения в поколение вот дрозды, и все остальные, понимаете, вот как-то так. Поэтому трудно сказать, я не знаю, что нужно, потому что если бы мы знали все, мы бы, наверное, этим воспользовались знанием и уже все поменяли. Добре, дякую. Це святом вас. Всего доброго. Нагадуем шановному господарству, что вы теперь глядите живую онлайн-трансляцию на телеканале Белсат у социальных сетках з урочистого шестя, примеркованного до 98-х угодков Дня волі. Атрымліваю багато наш социальный аккаунт у сетках социальных, наш аккаунт белсатовский, ну и мой асабісты атрымліваю розного кшталту каментары, і з нагоды гэтага свята вельмі прыемна, што багато беларусаў, якія не змаглі асабіста прыйсці на урачыстае шэсце, такім чынам падтрымліваюць беларусаў, якія не пабаяліся прайсці по цэнтру горада з бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы пакуль што з нашим аператором паспрабуем блізіцца да галавы шэсця. Хотя не ведаю, ці ёсць у гэтым сэнс, бо у арганізатараў шэсця ёсць план дайсці да гандлёвага цэнтра Рыга. А вось што далей? Пытанне. Доброго дня. Доброго дня. Шпацыруем просто по Менску вечернему. Разом с сябрами. Куды? Вы дозволили на Бангалор? Ну, тут паводле апошняй інфармацыі нібыта толькі да гандлёвага цэнтру Рыга натоўпілі. А вы хотели на Бангалор? Не, я хотел разом з усімі. Зразумела. Першы ваш дзень волі? Першы. А што так здарылася, што вырашылі наведаць гэтае свята? Крызіс? Не кризис. Обрыдло. Все обрыдло. Хочется в Европу. Ну так визу шенгенскую тут не раздают. Не, Шенген есть. Наездом в Европе хочется, чтобы Европа пришла сюда. Вот что хочется. Разом з усіми жить в Европе хочется. Хоть мы будем проходить, великий гандлёвый центр называется Европа. Не то центр. Как вы сейчас скажите, были гроши туди ходить на закупы? Не, у меня грошей досить. А чим займаєтеся, коли не секрет? Ви в якої сфері працюєте? Будівництвом. Будівництвом, так? Приватне, так? Приватне, ну і розповідайте, яка ситуація тепер у сфері будівництва. Ми всі знаємо, що кризис повсюль, а у будівництві? Вельми мало стало грошей. Неплатежі душать усіх. Нема грошей в Україні. Ну ось усі розуміють, що нема грошей, а причин ось ваші бізнесовці, колеги, ці тими, з ким ви працюєте, там подрядчики, ті державні установи, вони розуміють причину, чому так здарилося? Занадто много грошей йде на потребу державного апарату. Ну, це ви розумієте, а ось ваші колеги інші розуміють це? Разом со мною працюють люди, які розуміють. А у державному апараті розуміють? Я ведаю. Я там не працюю. Я думаю, коли у чоловіка є розум, він розуміє.
Добре, дякую. Калі ёсць розум. Ну, калі ёсць розум, ці. Калі ёсць катэдж у Дроздах, то не абавязкова гэта разумець. Як бачым, шэсце для бяспекі. Уздоўж шэсця стаяць прадстаўнікі дарожна-патрульнай службы і такім чынам, забяспечваючы правапарадак на мерапрыемстве. Уж традыцыйна, як бачым, гэта азнака беларускіх масавых вулічных акцыяў. Усе спыняюцца на зялёнае святло на пераходзе. Вось і цяпер мы бачым пры пэўнай асекурацыі з боку ДАІ людзі кіруюцца ў бок гандлёвага цэнтру Рыга. Такім чынам, фактычна і заканчваючы афіцыйную частку сёлетніх святкаванняў Дня волі, таму што натоўп адыходзіць з цэнтральных вуліцаў, з цэнтральнага праспекта Незалежнасці на перыферыю. І зноў фаеры. Наш аператар надзвычай любіць. Все-таки досвід працы ва Ўкраіне сказваецца. Что-то у тебя такой дом. А гэта хлопцы-анархісты вы, так? Там этноанархисты. Этноанархизм. А вот что это такое, распавядзіце? А гэта вось кампіляцыя нацыянальнай вызвольнай барацьбы у БЧБ, толькі з чорным складнікам. Это сацыяльная барацьба беларускага народу менавіта за сацыяльную справядлівасць. То бок ні халопаў, ні паноў, гэта для нас як бы мэтанакіраваная такая думка, ідэя. Не, в якім выпадку. Бо камунізм это яно прымусовая такая рэч, як бы, якая не мае да нас ніякага дачынення. Мы за лібертарныя каштоўнасці. Днямі адбыліся шматлікія ператрусы у антыфашыстовскіх рухах, так, менавіта гэта якраз такі добры паказчык таго, як дзяржава ставіцца да любых форм супраціва дыктатуры. Трошки згубіліся мы з аператарам. Зараз будзем шукаць вольную прастору, а яе надзвычай мала у гэтым. Мне за это подступную линию, як кому написать. Да? Вы можете теперь распавесці. Я хочу написать по электронной почте. Что хотите написать? Расповедайте. Ну, про доброе. Я профессор советский, не бойтесь, я ничего такого. Профессор, так? Ага. А в якой галіне? Ну, я не працую уже теперь. Ну, распавядзіце, в якой працавалі галіне. Ну, так не до этого он працую. Информатика. Так не до сё. Белсат там. Белсат. Собака. Бельсат. Собака. Так, правильно, собака. Бельсат. Зноў Бельсат. Бельсат, собака, Бельсат, кропка, ЕУ. Але вельмі прыкра, што цяпер вы нам не распавядзеце свой погляд, як професор інфарматыкі. Ну, на голове у меня целая история. Я профессор Савицкий. По данным, что написано было в прессе, я первый вязень на Крестине, значит, 5 суток был арестованный, объявлял там голодовку. Вот так, значит, а в 96-м году, уже 24-го, на такую дату, меня поломали, я вел целую колонну, так сказать, по проспекту, по центру. Вот. Ну и меня там газом отрутили, дубинками поломали, сотрясение мозга. Был у 3-й больнице, судился не без кем, а з Міністерством внутрішніх справ. Ну і варто було ось у 96-му годі такі масові протести? А як же, коли безумовно. Так, значить... А що тепер нам варто робити? Що робити? Ну, ось одвічне наше питання. Що робити? Шановний пан професор.
обучение и светопогляд до человека приходит только через информацию, про просветництво, про историческую информацию. Бо гэтага люди не ведаюць. Теперь вучні уже курупаты нават не ведаюць, так? Студенты мало что ведаюць, так? Ну ось ви професор інформатики. Розповідіться, яку дискету нам ставить в голови ось білорусам, до якого комп'ютера їх підключити, щоб усю цю інформацію донести, яким чином це зробити? Усё, что моя позиция такая, усё, что выдается осветницкое по-белоруску, значит, авторы, многие авторы, значит, у тым ліку і я выдаў тлумачальны словнік по інфарматыцы у класічным беларускім правапісу, але я спонсор даў грошы. Я от продажи ничего не беру. Я одразу отдал, значит, для открытого користання. Ми працягваем нашу онлайн-трансляцію з урачыстага шэсця, прымеркаванага да Дня волі. Цяпер шэсце рушыць у бок гандлёвага цэнтру Рыга. Так заявілі палітыкі, якія знаходзяцца ў галаве калоны, але пры гэтым няма плану, якім чынам завяршыць гэтае шэсце. Пакуль што такі каментар, што туды прыйдзе натоўп, а там паступова расцярушыцца. У любым выпадку гэта не значыць, што сёння свята не будзе працягвацца. Ёсць шматлікія варыянты, як прабавіць гэты час, ад імпрэзаў, якіх багата ў Менску, і пра якія сёння казалі нам прадстаўнікі арт-сядзібы, ці проста дома са сваімі сябрамі. Гэта яшчэ не канцоўка, будзьце з намі. Лесю, мы ідзем наперад. Што важна адзначыць, вось нібыта нараканні, што няма добрай арганізацыі акцыі, але як мы бачым, для сёлетніх удзельнікаў Дня волі не патрэбна нейкіх афіцыйных частак, не патрэбна нейкіх, як моладзь кажа, экшэнаў, а проста сам факт прайсціся па цэнтральным вуліцам Менску з бел-чырвона-белым сцягам. Бо толькі тут і сёння гэта можна. А вось нават на стадыён нельга з гэтай сімволікай прыйсці, і пра гэта нам уласна распавядзе, думаю, спадар Сяржук Бахун. Так? Правильно я проставіў. Правильно. Сяржук приехаў з Берасці, так? Так. Прывітанне, сябры. Чым завершылася справа ваша адносна таго, што вас не пусцілі на матч Беларусь-Украіна, бо у вас была нацыянальная сімволіка? Такі было. Гэта быў не матч Беларусь-Украіна, это быў БТ Слован. Вось. А гэта ваш аператор асабісты? Не, партыя. Гэта аператор са спецслужбаў. Вось. Гэта быў футбольны матч БТ Слован. Вось. І я быў на матчы. Я был на матче с Шаликом с Погоней, и меня просто вывели. И после был суд, и на суде милицианты сказали, что просто на меня оборонили от неведомо от кого, и протримали на сторонку весь матч. Не было информации, что вас не пустили за национальные символики. Да, милицианты на суде заявили, что не мають ничего супротив Погони там. Вот, що це нічого вони не бачать, вони мені дозволяють це носити. Це вже зміни? Раней, ці як ви лічите? Я лишу, просто нема закону, який забороняв би носити погоню. Ось у чому справа. І вони не могли обоперти ніякий законний і підзаконний акт. Але з іншого боку, могли як раней, за те, що розмахуєте руками, матюкаєтеся у публічне місце. Але для гэтага треба було на самому початку в протоколі гэта писати. А напевно спочатку про гэта не додумалися написати. Ось, і тому вимушені були на суді іншу стратегію, іншу тактику, да. Ось, так що погоня живе, ось, і ми від її
ніколи не відмовимося. Добре, дякую. Ще раз нагадую, господарство глядзіць тэлеканал Белсат, прамую трансляцыю з урачыстага шэсця, прымеркаванага да Дня волі. Натоўп цяпер кіруецца ад кінотэатра «Кастрычнік», дзе, ўласна, і быў афіцыйны збор гэтага мерапрыемства, у бок, пакуль што, паводле арганізатараў, у бок гандлёвага цэнтру Рыга. Гэта больш на перыферыі. І з размоваў з удзельнікамі шэсця і з яго арганізатарамі можна зразумець, што для людзей не важна нейкая канкрэтная падзея ці фармат удзелу ў гэтым акце. Важным сам факт, каб пабачыць, хто яшчэ апроч цябе адзначае гэтае свята, Дзень волі. Ну і прайсціся па цэнтру горада з чырвона-белым сцягам. Цяжка ацаніць колькасць такіх ахвочых сёлета, я думаю, у межах 1000 чалавек. Ну вось шаноўныя кажа, што болей за 1000. Беларусы заўсёды былі аптымістамі. Ну лепш быць аптымістамі. Вось хлопцы, напрыклад, працуюць тут. Хлопцы працуюць на мерапрыемстве. Скажыце, колькі людзей? Ці вы удзельнікі? Ну вообще не знаем, колькі людзей, ці што тут? Чоловік. Вось, нарэшце гэта адбылося. Яны сустрэліся, аператары КТБ і наш калега. І камеры парваліся. Паабяцалі зламаць нашу камеру. Чарговы прыпынак шэсця пад адну вядомую украінскую забаву. Живи Беларусь! Ну і зараз слово возьмуть політику. Акция закончилась. Великий Колева и живет Шановне господарство, з перших вуснаў чула, з перших вуснаў арганізатараў сёлетняга святкавання Дня волі інфармацыю пра тое, што афіцыйнае шэсце, прымеркаванае да 98-х угодак абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, падышло да канца. Мы знаходзімся каля гандлёвага цэнтру Рыга. Гэта фактычна роўна палова шляху, які быў афіцыйна зацверджаны для шэсця Менгарвыканкамам ад кінотэатра «Кастрычнік» да плошчы Мангалор. Все-таки шэсце не пайшло на плошчу тую, бо яна на перыферыі. Такім чынам свята не ёсць свята для тых, хто сёння прайшоўся з чырвона-белымі сцягамі у Менску, па цэнтры горада. Такіх было багата, паводле нашых падлікаў, каля 1000 чалавек. Спадзяюся, яшчэ болей нас глядзела падчас онлайн-трансляцыі Белсата у сацыяльных сетках. Ну і яшчэ болей сёння адзначыць гэтую падзею. Роўна 98 год таму на трэцім устаноўчым, на устаноўчым з'ездзе беларускай інтэлігенцыі была прынята 3-я уставная грамата. Паводле яе Беларусь незалежная і суверэнная дзяржава. На дадзены момант межы у нашай дзяржавы іншыя.
сцяг нават афіцыйна іншы. Але паводле гісторыкаў, паводле сёлетніх удзельнікаў Дня волі не было б той падзеі. Сёння не было б аніякага сцягу Рэспублікі Беларусь і як такавой рэспублікі не было б. Дзякую яшчэ раз вам за ўвагу. Гэта была онлайн-трансляцыя тэлеканалу Белсат у сацыяльных сетках. Ну і да сустрэчы у эфіры, наступных эфірах. Это было урачыстае з нашага боку заканчэнне гэтай акцыі, але мы дагэтуль будзем у эфіры. Вы таксама заставайцеся з намі, бо гэта дзень волі у Рэспублікі Беларусь, а гэта значыць, калі не было ніякіх правакацый ці то затрыманняў з боку праваахоўных органаў падчас самога шэсця, все можа быць пасля яго. А таму мы яшчэ застанемся ў эфіры і будзем вас інфармаваць пра далейшую хаду сёлетніх святкаванняў Дня волі. І назавжди разом! 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 І назавжди! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ну, як бачимо, не глядячи на офіційне завершення акції, народ, натовп не розходиться. Движуха, ребят, мне подскажете. Это День воли сегодня означается 25 соковика. Ведаете про это? Нет, не знаю. День воли. Я сюда подошел узнать у тебя, что случилось. 25 соковика. В этот день, 98 год тому, у Мінску была обвешена Белорусская Народная Республика. Это первое обвешение найновшей гісторыі республики. Вось, менавіта. Дзякуючы гэтаму, спачатку пасля мы былі атрымалі напаўную незалежнасць у межах БССР, а пасля сапраўды незалежнымі ў 91-м году. Понял, это поддержку просто. Беларусь живее! Можно! Вера можно! Веры можно! Вера можно! Веры можно! Вера можно! Веры Дозвольте до редакції проти вас звернутися. Чи можна обновити здимки мовника? Така передача була у вас на Белсаті, мовник. Вот. А зараз нові випуски не виходять чомусь. Чи може таке бути? Що ви передасте редакцію? Обов'язково. Более того, вся редакція вас уже почула. Почула? Тому що живі ефіри. Добре. Дякую.
8 день плачу вас. Я подошел к вам. Термопласт все отдал. О, видишь, вовремя пришли. Капиталисты. Все не наше. Лукашенко дал другу своему шаг, Путину все заводы. Термопласт, там Кадор, Белвар, 5000 евро. По цене. Как писал,
всем. Сердце пылает, но не дрожит. Где пойдешь, там Волга жить. Погоня Бога. Будем жить. Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта. Шальоний напившийся сему, активист, БРСМу, вот одного Жилиеса снялёс, гулять у хоккей наш казачный лёс. Сердце пылает, дало не дрожить, где полявнейший, там Бог бежит, погоня Бога. Будем жить, Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Либерта. Усім велик дякую, сябри! Дякую! Дякую! Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе! Чекай, сюрпризів не буде. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в розных краях побывать. Зразумеешь, что ты под своими ногами, без страны нерухомо стоять. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Эй, ла-ла-лай, ты не чекай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-лай, никто не чекает, и ты не чекай.
Радуйся, молоду, крепкой руке, водопад, молодость в быстрой реке. Бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, жарость топора, бьются до рассвета. А где вы это самое, як Лететь, над землей лететь, пожить кораблі, пожить 100 дорог. Глядеть, на меня глядеть, ступным позіркам буде мой народ. Но мне, чтобы рожаться, приспев на певний час, во веках свободи дихаю я. Одні дітям я драться, і 100 неоткладних справ, які 100 разів я откладав. Подними меня небо над землею, подними меня небо, светлый шар. Подними меня небо над землею, подними меня небо, ветреный шар. Подними меня небо над землею, подними меня небо, светлый шар. Подними меня небо над петушнёю, подними меня небо, ветреный шар. Ти хочеш ще погуляти, Матусь? Ну давай побудемо.
плачи, отливають златом, ворон там кричить, з вовком родним братом, полыхає там, вогнище до неба, п'ють яни вино, заядають хлебом, песни їм п'ють, старі циганки б'ють копитом б'ють, а в небі маланки, гэтыя быкі мають свою правду, їм не треба сонця, землі їм багата, їм весни не треба, їм зими поболі, каб ти хлопець спав, на печі в неволі, грай, шукай, у знак юнацтва своей мары, грай, гукай, весны зеленой теплой шары, грай, спевай, дружно песни райской воли, грай, грай, гони быков, вернется доля. Весь быки скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине скачут по дворах, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноваты. Гэтыя быки мають свою правду, їм не треба сонця, землі їм багата, їм весни не треба, їм зими доволі, каб ти хлопець спав, на печі в неволі, грай, шукай, у знак юнацтва своей мары, грай, гукай, весны зеленой теплой шары, грай, спевай, дружно песни райской воли, грай, грай, гони быков, вернется доля. Живе! 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 Свободу Надії Савченко! 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 Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Беларусь! 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 Беларусь со святом! Давайте, померла жонка солиста НРМ, Леона Войска, давайте некую песню. Родный, родный, родный край, я тобі ворог, мене не чекай. Родний, родний, родний брат, бойся мене, я злодій ти гад. Родная, родная, родная мать, я колака, ховайся в хаті. Родний, родний, родний батька, син звар'ятел, не треба чекать, я родний край, родний край, родний край, родний край. Тільки у серці тривожним бачу. Розбіжно шарапахи по-ранейшему тягнуть землю. Коли выйдешь у городе, залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь тады, что и сёння, и учора наше место на трох китах. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Гей, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было в Галилея, ни Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Ленина, ни Карла Линнея, а хитрые шарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-лай.
Каб любить Беларусь, нашу милую маму, треба в розных краях побывать. Зразумеешь тады, что сегодня и вчора наше место на трёх китах. Давай проводим. Да нет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, шагай не доходишь. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты не шагай. Стой, москаль! Эй, лень, эй, лень! Кто не скажет, той